ntse go sene tša go sheba ntse go sene mehlagase dot number 3 FM area leboga metsotso ke masomepedi seswai fela go ikela go area lesome 28 minutes before the hour 10 o'clock a jole ka ge ke hlalositše gore apa etibarna apa go rogile ka farm Professor Moremi Tloutša Baroka borna ya setšo go tšwa gona ka fale lefaseng la ga matlala Ramosheba kgauso le letamo ka kapa o gona go rogile go merre ya leboga magagešo a ge le ga jwale gona a re namela sefala ke ya gona ka fale ka Tloutša Baroka ke moka ke ba fe sebaka se nke ba tamiše motheletše kgole le kgauswi mo a re theleditšego a le gona Professor a ke go tame malome ka kapa a ke dumediše magoši a ke dumediše baruti ba porofeta a ke dumediše batheeletši ba motse community radio station ka ba ba le meberekong ka moka ke a letama ba gešo ka mola dikgokaganyong tša leago ke re thobela malome ka kapa balli ba rena ba bošegong ba lekgono re a le dumediša le go le amogela lenanegong la pitšentše kgolo le kae re gona ya ke nagona gore malome ka kapa o tla ba hlalosetša tšhomišano e re tlo šomišanang le bona ka yona re ngwaletše ke mang batho ba thato gae o ka montle ke ena a ngwadileng e fela ke nagana gore go ne le o mong o a tsebang mathata a ka mola ga bolena ka botlalo a kere ke o mofe mo go lena o a ka kgonang go a hlalosa bokaone a kwagala ga botse kwa lendropo mo go lena ga a gona o ka ema mogolo alright nke o mo tlolele microphone owe o ye ka mola go mmamogolo ka fale mogatša malomo o kae shwena mogatša malomo ko mofe dudutile mashi mogatša malome ko wena alright no o ke mmane a kere re a leboga le bana ba motho nna re bana ba motho ba ke ditlogolo bana ba boausi bo bonnake re a leboga Professor re a leboga baiti ba rena a le kgono ka fa magagešo mo e leng gore re na le leloko fa le le gore mathata a bona a ile a fetša a ba dira gore ba kwešiše gore pitšentše kgolo le Professor Moremi ke mo e leng gore re ka kgona go ya gona ra kry-a thušo mara thato nke ba le mo ya ke nagana gore ba sa bitša thato magagešo re tsebišeng baeng ka tatelano a lena gore ke bomang ba leng fa re tle re kgone go tseba re ka le thuša jwang a ithome ka mo go mogatša malome ka mo thobela bagaši le batheletši ko gae ke re dumelang wa bolelang ke mamalome wa bona ke mamalome ke mamalome o makoti ke makoti wow re a leboga e ka ya ka mo go mmamogolo thobela ra dumediša ke mmamogolo wa bona dumediša ka moka le batheletši ke mmamogolo re ya ka mo thobela ge ke setlogolo sa gona ka mola gae ka mo ke setlogolo sa gona ka mo gae ka mo ra le dumediša ntate ka kapa le ntate Moremi alright re ne bothata ba gore re ne go thuša batho ka morago ba fetše ba bolele ba re aowa rena a se rena ba leberileng kua radio that's why re nyaka go netefatša gore na thereso batho ba ba le go fa ke bona gae ba bakwa gore ke mang le mang ba nyakang thušo so re tla mo go koko mo a kere koko a ge le kae ka moka re gona le kae motswadi bela ke a leboga go ba ka mo khile bana ba gešo ka mathata a itseng nna ke nna PM Mokolo ya o e beile ga moko ke nna modibo ra mmata ka di morapalla tšibogo ya
no o e beile gabotse o itea ka di-initials ya ka mo ke mang koko ke motho wa go tsamaya le mabaka Thobela ra dumedisha ba gashi ba motse le ntate Moremi nna ke nna Setlolo ka ga Mokolo okay ya nko o fe le ka shutella wo ba reng Thato. lebaka la gore go go bitse kgaitse diaka ko wena o re ngwaletseng a kere ke le mmamogolo aka o leng toropo ke ra gona a kere re ka se bolele ka o la sona re tlo mo founela ga go tlhokagala re tshwere dilo ka mo le ge ke be ke arrangea ditaba tša lapa la ga bommago le o le kwelang bohloko jwale ka ngwana ge dilo di sa sepele ga botse batswadi ba elwa ke be ke bolla le wena ke nyaka go no re ka 2 minutes kapa ka 3 minutes o te tsebishe ge o fetša o re botse gore ke eng ntwe e go hlohleleditšeng gore o felletše o ngwalla pitšeng tše kgolo o gapeleditšwe o te thaupile go ba go diregileng Thobela Thobela le ka ntate ka kapa le ntate Moremi le batheletši nna e ke šala ke tlo ngwala pitšeng tše kgolo ke biditše ke malomaka o mosadi ga ge lengola then ka bitša le ke ausola ileng toropong then ba hlakantšha ba bitša le mmamogolo mogolo ba re bothata še o bona cause wena information e ntšhi ya ko motse le ne ebile ko ntate Moremi o nayo then ka re okay nna ke natšo number phone tša bona ke natšo le tša ntate Malefo ke natšo so ka ba fa tšona e fetšo ba fa tšona go rekiwa airtime then ra founa re fetšo founa rena re le hlokile mathomo re founetse go ga ntate Moremi then ra bua re tlo ba le mahlatse ra kopana le lena mo tseleng then ya ba gona taba e tšwela pele ga se la gapeletša ke motho le no kwane le leloko gore mathata a rena a nyaka pitšeng tše kgolo le ngaka Moremi re a leboga professor Ikwagetše ke kwa gabotse malome ka kapa kgaitšedi aka di tlala ko wena go ba di tlala ke mmamogolo nto kgolo eno ba go no hlompha nako le go no re ge go ne ditaba di napeditšwe di skatla di a tšwa kua mafellong la tlala kry-a le palla ke go ka kry-a thušo ba gešo a die ka mola go mmamogolo ka gore ke ile ke bolla le morwedi ya mmane mo a mpotša gore dilo tše dintši di thomile go senyega ka morago ga lehu la kokwage le tatemogolo wa ge dilo tša nape tša thoma go senyega jwale ke nagana gore ka morago ga mowe mmamogolo o tla hlalosa le tla mo theeletša gabotse ge e ka ba gone le mo a ka lebalang gona jwale ka motho o mogolo ga ba le tše dintši a tla di šiang letletle le tsena and then ke moka la tlalletša kapa la fokotša mmamogolo ke tla ka mo go wena motswadi ke lefa sebaka se gore nke le re hlalosetšeng mathata a le hlokišang moroko ka kua lapeng ebile ge le šalile le tla mo pitšeng tše kgolo Thobela re a leboga nna ke be ke le gae ntene ka kwa bana ba mpitša ga ba mpitša ke hwetša ditaba mara e le gore bothata jona bona ka lapeng le go ya gore ke a go phasa ga ba go dumele na go buša then ga ke fihla be ba mpotša gore re ne kgaedidi a rena ngaka ba mpotša gore o re bana ba ke bana ba nnake ka moka ga bona ba o ke mogadibo bomma bona ba robetše malome wa ngaka o ra bana ba gore mmamogolo a lena bomma go lena ba ka mola ga mmamogolo o ba dirile ditlotlwane mmamogolo a lena ebile ne se gagabi bjale bana ba le ba thoma go emiša ditsebe ke ge ba mpitša ba re tla o tlo re kuše tabašidi bjale morago le hola mokgekolo le mokgala jo go bile le bothata jo bogolo le ka lapeng ga re saya ke next all gae mare ke fetša ngwaga ke saya go ne bothata jo bogologologologolo koko jwale nkebe a tla a fiwa la go twa go kena ka ga ka a ntšhe dilo tše di leng ka mo gae a re thomeng gabotse
gore go tlo go šale go thoma taba ya gore wena o ne dilo tše di sa nyakegeng go ka ba ka gare ga malapa go be go tlile jwang aowa ga ke tsebe ke yena o botša bana ba o boditše o mofe o boditše o a leng toropong le wena ke re Mashia le nna mpoditše le wena go boditše alright re kgopela gore re noa ga ntaba re nape re tsamaye le yona re kong gore e tsamaya jwang kgaetšedi malome bothata bo bogolo le lla ka malome mo re lla ka ena alright bothata ba malome ke eng koko malome o ne bološa jo bogologolo ka gare ga lapa ga a šalela ra bana ba ba botša ka mokgo ene tabe o se gona o ne bothata jwa go fehla ntwa ka gare ga lapa Mashia ko mofe mo before ka mo wena se se Mashia o tseba eng le kae re gona le kae re gona bothata bo nna ke botsebang ka gore ka kwa gae a re saya go fitla ka gae ga re sa tsena ka ngakong ga re sa dikeiti di a khiwa mosepešego le mosegare go fitla go tsena ka kwa gae ga koko o ema monyako o ema kgorong o tlo go emelela gona moo ge bana ba etla ba re bana ba rumile ba kore ka gae a go sa iwa kgaetšedi yaka bothata ba malome ke eng kore e bieng ga botse gore le motheeletši kua gae a tle ba re ga ba tlo lefa maele ba be ba tseba gore na le re bothata bo bogolo ke eng ka gae bothata ba malome ke go gana ka lapa o gana ka lapa sorry o gana ka lapa ge le nyaka go dira eng lena ge re nyako go phasa malome o gana ka lapa ge lena le nyaka go phasa go swantse go phasiwe a ra swanela go phasetša ka gae a ra swanela go phasetša ka dirapeng swantse a re iše sekgweng malome o ne mosadi a wane mosadi alright malome wa letšea o le iša sekgweng o re iša sekgweng a le iše dirapeng a re iše dirapeng malome ka gae o šetše le mang a nnoši alright bothata ke gore malome o gana go le phasetša fela o gana gore phasetša ke number 1 ya bobedi o gana ka lapa ya boraro wa re lo iša o bitša mammoloi o bitša mamogolo moloi taba tše tša boloi o di bolela a ne le wena le nna wa kgona go mpotša ga go botša o reng ga mpotša gore ka mola ga mmamogolo go ka mola go ne noga e kgologolo ka mola then ba re ke ya gore ya nnoga eng ke a e berekišang gore ke a e berekišang nogeng alright o boditše wena o nnoši o re boditše ka moka ga gone motho a sa itsebeng mo family ke rela gore mo go ba ba leng mo o boditše wena o nnoši a wa botša nna ke nnoši o boditše wena le mang o re boditše wa tseba ka moka wa tseba bothata ke gore re tlo re ge re ya go founela malome ya ba mo gongwe ba bang e bang gona ba bolela le wena koko go boditše nna aowa o boditše maganyana wena go boditše sese nna ba bolela ka mama fela a re mama go riang mama a tlogole go tsamaya le mmamogolo wa loya wena mama ga go ko mofe nna mama ka o hlokofetse ngwaga o fela okay mapele go tlile jwang gore ka gare ga dipoledišano go no thoma polelo ya gore wena mama go a tlogele go sepela le mangwe a loye le be le dutse le bolela eng nna be ke sene le bona mama o no re ga fihla ka gae re batamelele mola gausunyana mola dipeketse mama o ile re ga fihla ka gae a nrela re malomago ba re ke se ka hloke sa sepela le mmamogolo a usaka ka lebaka la gore o a loya ke tle go le go hloke mmatametše tše a ndirang tšona nna nka no ba ke sa di bone mara yena o a tseba gore o ndirang ebile yena o a di bona and then
ketse ausi ba rela mama ka ba rela mmamogolo. all right mogatwa malome o tseba eng mamalome le kae re gona le kae re gona a wana taba tse ka moka tsona ne ke no di utlwa ge ntse ba bolela ge ntse re tshwere mehlamo gore wa malome ena o rata gore so a re mangwalo ya lena le di kwa di bolela ke mamalome like ge re dutse bana ba bomotlogolo ba rena ka moka ge ntse re dutse re tshwaretse mehlamo wena jwale ka mamalome wena o mmona jwang a wana ne ke sena bothata le yena nete wa fihla le mo e leng gore e fihla mo e leng gore yena ka boena ka ge mokgalabja ka ile a tshwara ke maoto go thoma mo malobeng mo December. So now wa gona bothata na re lebeletse taba maoto ene a tsamaya le yena di-treatment tseo bjaneng yena ka boena a rwala dieta a tla ko lapeng a bolela ge e le gore yena go tlile motho wa mo fa sehlare motho yena a se dira ka mokgwa se dira e le ge di bolela ke yena ka mapele sese nke o hlalose karolwana ye ya gore malome a tla a re sehlare se dia jwang a re go na le motho wa tleng ko go yena ke re yena ke ngaka go na le motho wa tleng ko go yena a re o nyaka sehlare sa eng na ke se tsebe gomme eng ke a ke re bjane o se boletse ka le dinamare bjane na ke re a ka se tsela hlokong ka re bjanong sehlare seo motho yena o se tsere a se hlakanya le tsa gage ko ka mokgwa ihlakanya bjang ke te swa dihlare tsela di hlabile wa buti bjanong ge monna a tsamang go yena ga a bereka monna ešo te swa dilo tse bjane di wa di otla yena di otla malome di otla yena malome bjane nna ne ke sa tsebe selo ke yena a tlileng a mpotsa so face to face ke na le mokgalabi wa ka prof a ke tsebe gore taba ye o wa e kwanang malome monna wa mmemo o bolaile ke maoto ga ntse a ya go dimo lefasa a thusha ke malome o monnyane a ya le yena kwa le kwa go kry-a thusho o ka re ge ba ntse ba phetha ditaelo go ba le dilo tse e leng gore di boela morago ko go malome o monnyane and then malome o monnyane go ya ka sese ga a tlhalosa o tlile ko lapeng la abutage o a bolayang ke maoto a tlhalosa gore motho tsoko o tlile go yena jwale ka ngaka ga a fitla a nyaka setlhare se se rileng a ya go se mixa le tšena a di tsebang ke moka a di gaša mo a di gašang gona go ba di bea mo a di beang malome a di gata jwale ke ka baka le e leng gore moragonyana ge malome a phethelwa ditaelo gore maoto a fole dilo tše di boela ko go malome o monnyane ka baka la gore nto e berekile malome o mogolo e tswa go malome o monnyane e le ge motho a tlile a nyaka setlhare a mofa jwale ka ngaka ko go kwa ga botse wena malome go mo lebeletše jwalo ka mma malome o bona tše di botse tše a di dirang e le tše kae so wa tse botse tsona ga ke di bone and then ka morago ga gore bana ba ba bolele ka taba ya go loišana le ile la e dulela fase la le ka go kgalema malome a senke re dulela fase nna ne ke no re ge ke dutse le mokgalabja ka vele ke mmotsa mara le ena ka go tshepa gore ke ngwana gabo ke ngwana mmage yena na sa dikgolo o dikgoditse ke gona bjanong ga a role dieta tlile ko go yena mo faisa morare go tlile motho teswe o le so o re magalabo o loilwe bjane ke teswe bjane le ba botlogolo ba ba gage ba bana le power e le yone ba thoma go mmotsa gore nna motho kgale re mmona kgale ba re botsa ka ena mo re yang 1 2 3 bjane mara ena dilo tse ka moka e le ge nnena a sa dikgole a se rena a sa di tsebe nna ntse ba di bolela mara a di tseiša phefo ka go motshepa gore ke ngwanabo ke ngwana mmage bjang go fihla mo ebileng mafelelo maloba ga a rwala dieta a tla ko lapeng yena a confessa ene go tloga mo ya bile ge re mmone ga re sa mmona ko lapeng mara bjane go tloga mo o botsa bona bo motlogolo ba ge ga ba founela ba botsa ka mokgwene gore nna ke tsang ditlhare le taelo tsela tsa mokgalabjaka ke a di hlakanya ke nna ke loya monno wa ka gore wa e bona jwale wa ya le wena o latofatswa jwale ka molong mola nne bjane le ena tleng ena ipolela bjane gona bjaneng ga batho ba bjane ba bolela tšikile ga e sa le gore ena go tlile motho a fa motho sehlare ke nna bjanong o botša mang so
o founetse le motlogolo wa ka wa ba mmotsa ge e le gore o tlo romela dimpia difofu yona ebile e tla e hlalosa ga ke itse motlogolo nke ye mo go wena ganyana se ke se kgopelang gore le bolele dinnete a ke re se ke rano phara malome ka dilo ka moka le bolele ye le nnete a ke re aga o tseba eng wena motlogolo nna ke jwa ga mmamogolo ke isitse mangwalo a ditlhobolo tša mama e ke le ke kwa go mmamogolo e ke jwa ke re ke aga mmamogolo wa ntatolo gore aowa ke boletse le mmamaloma go tsamaya go mmamaloma o mo fe mangwalo and then e tla bena a delibang ke a tšwa e ke tšwa ka ke itekisa re wa mpitša mo jarateng ke boela ka kua go yena ke re nga se kgone bola le yena ke le motseleng e ke e fihla ka kua o re sa le bona ne mmalomago gape nna re rakilwe ka kua ga re sa kgona goe molato ke mmalome aowa ditlhare tšela ke di berekišang ka kua lapeng la mfetho mosadi o wa di tšea o di hlakantšha le tailo tšela and then di boa di itianna mara gone jale ke naganne gore ke nyake dilo tše e leng gore ke tlo swara ka tšona motsola wa butaka ke di hlakantšhe le phofolo e ba e boletseng ka leina ye e sa boneng and then mosadi a tla re ga a ya mola ke swereng gona a ya go epolola dilo tšela di otle yena go foufa le yena ke nyako bona gore o tlo o ka ke mang wa bolaya ngwana gešo a tsebe gore go hwa yena ke ka mokgwa mpoditseng and then wena jwale ka motlogolo wa malome o monnyane le malome o mogolo ile ya go swara jwang tabe a wa nne ile ntshwara gampe mara ka tšhaba go ya gore e ke fihla ga malome ke ba hlalosetše yona and then wa tle wa ba hlalosetšaneng ke ba hlaloseditše malobe ba šitše ba thomile ka re ke ile ka re go tloga ka kua ka ya mo go e ke tloga ga malome ke ile mo go e ke fihla ngwana ka mmotsa ka re gape ba mpoditše tabeso a ke tsebe gore ke tlo entšha bang go aušhile le malome aušhile ke mang ke mmamalome ke wena mmamalome taba ye o ile wa e fa mogala wa gago mmamalome ke gona re mmoditseng yona ka jeno a reng ge lefetšo mo fa yona o maketse le yena o ile shokta ke ra se tsora reng a re bjane ke dipolelo tsa motho tsona tsona okay go ya le ka mokgo le tlileng mo le llang ka malome di feletše dillo tša malome go ba o nyaka go bolela sese nko o bolele re go kwe a ko go feo thobela nna nteng makatšang ka malome nna malome ile a tla mo go nna a nrela re wa tse gore kwa ba motsošitše nao ka re ba motsošitše ka re tsošitše ke manna a re wa tse gore femelela ba batho ba ba hlokofetšeng ka moka ba ba tsošitše ka mola ba ba beile ka kua ga mmama mogola o ba beile ka kua lapeng la gage and wena ko kwago ba maapeiša ore ba mohlatsiša dikotlelo ke re koka ka ba mohlapiša dikotlelo bang ke tseba koka ka hlokofetšena a re go mme nnete gona lena ge le ka tsamaya la ya mothong la re la ya mothong la ya ngakeng e kgolo ngakele kgolo le ya tla ya tlo bereka ka kulapeng le legolo ka ku yena a dulang ka ntse batho bala a ba tšereng a ba berekešang ba tlo tšhabela ka kua yena a dulang ka gona ka re ba ile o tšhabela bang ka kua o re ba dutse ka kua mmambolo ka mo next door na andela re are ngake are ka ke ga bo bona ka go ba tlo no tšhabela ka go le ka hlwa ba beile ka kua ga gare mmamogolo ka kua ke ga bo bona ba tlo no tšhabela ka gona ka kua ka re wele nna ke re bang ka re go kwa ka šifa le ra ro bala boroko ke re ba nna ke bolele mama re meme o re ba nna a rawa le ska bela ema nna ke tla bona plan gore ke bere ka mabitla bona o re ke a tsamako ba ro ba tša segwe ke ntwa mpoditseng yone malome o boletse le wena a boa a bolela le kgaetšedi ya rena ka mola ke ne putsišo prof mo e leng gore ke nyaka a ke re ba ke ditlogolo ba ka moka and then o ke makoti and then ke ausa malome o mogolo ke ausa malome ke kgaetšedi ya malome gape batswadi iša mo go mmamogolo moo ke nyaka gore nke le rebe mo kganyong ka baka la gore ke kwešiša gore taba ya gore mgatša malome o phariwa ka boloi tabeng ya gore mmamogolo o phariwa ka boloi it's very serious ke nyaka gore nke le re hlalosetšeng le ntšheng ditlogolo tše ka mogare ga taba ya lena nke le re hlalosetšeng taba ya lena le le bana ba motho gore phedišano ya lena e be e le e jwang
and then ya change neng e change ke eng Thobela ntse re phela ga botse batswadi ba le gona go sene molato ba no re go robala monna a thoma gore tlaba o tswa go thaswa ga boa ga gone motho a sa loeng mo molomong ke moloi go tloga mo o lwa le bana dilo tse ka moka re a go phasa wa gana ga gone nto e lokang motho ola ke moloisha ga era bana ba re ke beile bomma bona ka mola o ra gore ba lwele nna gone motho a ka dumela motho a beile mmago ka gago ke moloisha ebile ke molosho mogolo go te tseba gore ga ke tsebe selo le seng motho a tlo bola dilo tša mohuto ke ngaka yena motho wa mohuto mapele mmamogolo ke tloga ke rata go kwešiša gore lena le malome le ya kwana le bana ba motho re tšere malome re mmietse thoko lena le bana ba motho le ya kwana aowa se a re lwe ebile ga gone molato fele ka re a tsamaelana malapeng mane nke ke tle ka mo go wena ka mo ge ke bolela le wena o lile ka taba ya gore wena le bana ba mmao a le tsenelane ga botse mmamogolo o re le ya tsenelana ya nnete ke efeng go bolela ndete a re etelane a re sa kwana a re sa lotšhela metsi nna ebile ke nyaka one bolela taba twi straight go nna seke gore le dilo a ke sa kena e ke lana bana ba motho bana ba marsherelane o mongwe ba masepela ka thoko ga go sane go kwana a re bereke kore le ge khweta ga mogadi ke ke a wisa ka motho dumela le ka la kong ke a tsena na kong ke re ke tsene a bitla go kwa gae ka kwa malome le lore o yena ga kwa ga susene sorry na sorry a ke re koko mo re bopa le gare ga taba ke go latofatša motho ka boloi a se ntho botse sa le o ya neng ka mola ga sesi nna kgwedi ya go feta bone le nna maloba se maloba yana mo nna ke a ka mo le go wena ke mang a sa yeng ka mola wena sa le o ya neng ga mamogolo a bo ke a ke le maloba ke ke alright a re tseneng mo tabeng go ya le ka mogopolelo e leng ka gona ba ge šuma bapi le tabeng ya malome re tlile mo founela o tlo tekarabela ka mokgwa a tekarabelang ka gona godimo ga dipolelo tše di beiwang moki go ya le ka mogokoko lena le bonang seemo se le ka gona ke nyako thoma ka mmamalome mola mmamalome taba ya gore ba go latofa go bitša ka moloi e go swara jwang awa ga ntshwara ga pila ka gobana ke rena ke tsebe selo a ye go swara ga pila ene bjane mola ena a tlile a ipolela bosekolo nna ke ukweletse ena gore o bolela bjang tšikitšiki ena ka wena wa diphetholo okay bjane o mpolela snacks mo go batlogolo ba gage nna ke rapele gore ba nthate ke ngwetse ke tswa malapeng a mara a seke bane o tsame ba bolela maaka ke go kwele a kere jwale go ya le ka seemo ka mokgo se leng ka gona ka gare ga lapa la gago mola go thomang ditaba tša gore o latofatšwe ka boloi wena le monna a sang ka go tšhentšha felo a ba go tšhentšha gona nna le ena a rena bothata ke go kwele mmamogolo o ne bana ba bakae mmamogolo a latofatšwang ka moloi ba reng o beile dilo ka ga gage o na le ba ba i4 ba kae bana ba mmamogolo ke bona le reng ba makgweng re ka founela motee wa bona mmamogolo wena taba ye e go swara jwang ya gore ngwaneni wa go latofatše ka boloi ai ke nkoša bohloko thata ka gore ga a botse bana ba bešo fela le motho fela go gatlhana le nna gore ga ka go botsiša a nyaka bohlatse o mmotse gore ke nna o botsa motho wa mollo o mongwe e ntshwara ga bohloko wa re sa ko malome pele re founela ba bangwe re ko gore na taba ye eme jwang goba re kwe molli wa tlile wa ngwadileng ko wena le mang le mongwe o toropong ke ngwana mang mmage le ena o tlhokofetše mmage le ena o robetše ke bana ba re founelle ena mopapa e le gore mokgekolo le mogalabe ba robetše neng ka mogare ga lapa Khalabe o robetse ka 94 ka 94 la ba gare le kwana mogekolo a le gona malome o tswane ntho so o ile 2006 a yo thaswa gape
a re kwane malome o buile ne ntho so ka 2006 and then a boa yo thaswa gape a boa ka 2015 and then lena le malome ka kua gae ba le phethela ditaelo ka moka nna ba mphethela ye nna ba mphethela re gopela le batamele molaganyane nna ba mphethela wena o ba go phethela ditaelo wena le malome lena go njwa le malome a le lwe le yena a wana lena re ena le mmoni bua le ka motho mobe awa all right o go ishe mo go gaetsedi malome le wena o re ga o mmone bua le ka motho mobe a bona a re mmone fela ka motho mo ba ke bona ba go tswa go se re phethele dilo ga botse ka mogae bobe ba malome ke go se leishi dirapeng go ya go phasa go se re botse nnete go se gore botse nnete gore ga botse ga re batswadi ba rena ba robetse ge re tshwantse ro ba rena re se ba tshwantse go phasitswe ka dirapeng yena o risha moruleng ge re tshwantse go ya bathong gape ba tlo botsa re mmago a robala mara ka monna ena nna re tseba a mo robaditse o robaditse ke yena malome ke le kwele a ke tsebe malome ka kapo wa re sa letšetse malome ga go kgonagala re kwa gore yena o reng ya nomoro ya gage she malefo o tla re gantše ke ya mo godimo so lena go ya ka lena kokobe le duma gore ka ge le tlile mo pitšeng tše kgolo re le thuše jwang thušo nna be re nyaka kgale mo ganke ba le mo a kgalengwe re bone gore a o tlo no tswela pele ka ona mokgona ka ga go gatle wa go tla ga go le modiro fela bana ba ga go ge ba mmona ba reng ba mothabela bjale ka malome ba mothabela taba ye ya gore o bitšwe moloile gore o beilwe dilo ka gare ga lapa le gore mangwe hlatswa dikwetlelo bana ba gago ba re ba rileng ka yona a maketše e ba makadi le ra gore banna emampele go atla tabe ka gare ga lapa la no khumola ka moka taba e ya no ba o ka re ga e gona e ntše le gona ke eng se segologolo se se napileng se tsoša gone bua le gore le napele re bua le gona re ya pitšeng tše kgolo ko go ba jwa ga malome ga mogalabe wa mme ke gona e thomang go tsoga gone jwale gale ba botsa ba re mama ba fela ba botsa re ge ke ile ka lapeng ke bola ke maoto ke bola ke mahlo a re gone jwale a ke sa kgona go kena ka malapeng a bana ba ge shuka mo ke ge ke kene ka mo ntwe ke hwetšang ka lapeng ke a ihwetša ka mo malapeng a bona go sene motho a mo dumelang gone jwale ka go ba jwa malome ke gona tabe e kgonang go tsoga ke nyaka go kwiša something mo ke nyaka go kwišiša taba ye ya gore bommago lena ba kwane ke nyaka malome wa ngaka founu ga ge e timile a gone ye nngwe malome le kae re gona re na le taba mo mabapi le tabeng ya bommeši ba bona ba tlile mo balla ba re no ba ne le bothata ka gare ga lapa mabapi le taba ya malome lena le ditseba jwang ba gešo le dihlatsela jwang le ditseba go fihla kae nna taba tšeo ba ke ba le diša jona ke a di tseba ka se jona a ga je ba re ke je bona ka mohlakeng ka ge mokgekolo a sa ile a bja e nyane ya tšona moo nna jale ka go e bona re jale ya mmoka ka ke ile ka nna ko ke mokgopela ke bola jana re no ga re tle re go bja irape go na le mmereko ya motlong go ira a go tloga mo a seng ka bala bothata re kwane re bolela ka founu ka santse re tle re ka gapele ko mfounela wa sa sara founu e timile ka mokgole ya lena e timileng ka ona ya wa ka ra ona shwa ka ya dino se seng go ba le bothata go ile go feta majajinyana ma ya mo ka tla nna mpoja re no ka go re ka nna ra yo le ga go le jila wa bile jila go yo le ba itse ka re se ke bana a re ba bonchi je ba di bile ka ina wa se ro di bile ka
ke mo ga bona re no ga ka ta ba ya ra yo le ga re tsela la go ja le na enga ga so ra yo ga ri ya ke ta ma yo le na ga magala ke tsho tate mogolo taba e ya gore mmamogolo ka mola o bitswa ka moloile a itseba a yona ke ile ka fela ba e bolela le ile la dirang ga le fetša go e kwa motswadi aka ana matha ga di bolela ka mogomotala o ja jona le nna sa tsebe se ra re tla se ba re jang ka re ke yana ke bana re thusa ga taba ile ka mogena ga boja a ile se ke sa dire ba re ke iwa sekara ya hlahla le batho ba kwa ntle re no tla ka re bolela re taba ile so bile fa se revelation ya na wa ifufujo go ja batho ba ka mo ba ntle ga re sa ba re irena alright lena vale ka malome go ne tše leng gore mo gongwe rakgadi ka mo wa di dira tše di sa le kgotsofatšeng tše leng gore di ka ria gore mediro ya gage e bona le jwale ka motho e leng gore ba mmitša ka mabitso a sa nyakegeng ga ke nagane ke sa ba le ete ya tšo a gone molato fele o e leng gore ga di a ka ba o dira le molato le o motee ga o gona ga ke tsebe ke tseba re go dišitše mokgekolo le tseba le go dišitše mokgekolo ke tseba ena re go dišitša re la ntho molemo wa gare ka kua magone bana yo nka re tlhatsa nka go bolela mara nka re ke mona dira something se zero noko go kwele malome kudu be re rata go bolalishana le malome wa ga borena wa ngaka re ko gore na taba tše di bolelwang mo o a di tseba yena na jwale o ka re ga re mo kry-e gabotse mo mogaleng mara a ke monyake ke tlile go bua go lena thank you e le gore ba gešo ntle le tabeng ya go latofatšana ka boloi ke eng se e leng gore jwale ka bana ba ka gae se a le lokela le bana ba lena di a ba lokela ga go ne nto e lokale tee gore ke sepela mo go tswa ena gore ke yang mo go tswa ena o le yena go tswa o le tswela o kare wa le selekela o ga botse yena o re le ya loya le lena le re le yena o a loya a ke re wa bona jwale a re ngwana mongwe a ka re wa loya terata e šephile kore ke nyetswe ka mo next door go kgaola terata so a re mo go tshela wena ngwana o la o ile go kwa ke batho ba sa kgoneng go kgotlelela ile a molata ba ile ba fotlana a kgopela tshwarela re na se ke rialo mara a boletse ka mokgong a re bile o ntšhabisha mahlo a tla kae ga gone motho a kwana nna e motho le bana ba rena ga a kwane nabo e na le dikgapeletšo alright ke nyaka go kwešiša e koko le lena le mmona jwale ka moloi ke moloi go tla tlhoera batho gore moloi o boneng wa moloya wa go palela jwale o bolela gore ke moloi lena koko le mmona jwale kang hai ngwanešo nna ena ke kgakile a re ke bešimeyana ke mmele ka mokokotlo wa ka so ga re wa tšhimele lena ke a tšhimela ke ya ka molapeng la mme ke a tsena ka mola ke ga mme ke tate ka mola se ga gago ka molapo ke a kena ka mola gore o dirang dara a tlo mpetša mola gore se ko akela ka ga mamogolo se ko akela ka nna ke no go kela gona ka mola go dira e ke motsa kere ke swere ke tlhogo wa nkoretša ke a fola o wena dihlare tša gage wa go thuša wena o mmone jwale ka moloi ke mang a mmonang jwale ka moloi ntle le mama mola a go tlo le thuša gore ge le fihla gae le be le digroupu le be le dipolelo gomme gongwe jwale le tlile mo dipitšeng le nyaka thušo and then re khomoleng go ra gore ga botse taba ye e le gore e tletše mo malome le ragadi ba bitsana baloi lena jwale ka ditlogolo ge le bona malome le mmona jwang aowa yena ga re selo ke motho shapo o tshwara metlamo wa tshega mare bjana ke ra re tsebetse ena di dirang ka mola kgone ya ke re go tseba ena ka mola gore o mixang ga mixing ke ena di tsebang kore mamalome ke bolelela lebakeng la gore lena ke re le šetše le biditšwe baloi lena le mmona jwang a wana gona bjane ke thomo e tshepa ka re bila ke re o kgole le rena bjano ga sa batla lena le tshepa efe ya gore lena le bitswa moloi goba yena o bitswa moloi yena o bitswa moloi o le wena o tshepa gore bjano setse gona bjano nna re feisane le yona ntho ka ge mokgalabe maoto ile maka o le wena gore taba ya mokgalabe e hlotše ke yena wae o rialo ba re e hlolegile kae
ko kwa dirapeng gona ka mola ka ge mokgalabe a beile maswika a beetse batswadi ba gage maswika so a beile maswika mola o a makala ge ntse go ya maoto a thoma go ruruga ena ka boena bjaneng ke ena di-action tsa ge bjang di thoma go tšhentšha gona mola ge bjaneng go thoma go ira go tswa ditaelo bile ke taba ya bolelwa le mogadi boa ka sale ya bolela ba re kopane le motho a re mogadi boa ka o loya abuti gore a hwe go matlašalaetša ditšhelete tsa gage nna ke tsebeselo le nna ke sa maketse le nna ka ge maoto a ruruga ko mofe mogadibo ena mogadibo ka mo ga ra gore tšikitšiki re sa utlweletse bjane nna ke sa focusitse mo tabeng ya maoto ene le bona ba yang godimo lefase le ke narawa ke bana ba motho ke bana ba mpa ba thušana gane bona ka bona bjanong ba mo thuša mara ba ge rula nna ka leihlo gore nna ke le moloi ke tlo šale ke ja tšhelete tsa gage bjane ke sa itse gore bjane ba tso nnyala ba lebeletse gore ke tlo ja tšhelete tsa gage mara ka mo bana bona ke abelega ke tla tsa lapa bana ba ba tjang o ne bana ba ba kae le malome ke ba ba i4 ke ba ba i4 a ke re mosadi o mollo mo mama ge re ya nneteng o na le tokelo ya go ja tšhelete ya monna wa bjaneng ya nthona ka tseno ka go lwala ngwana bo bona ke re ke ngwana mma go bona nna ke itswela malapeng a batho wena le bomogadi boa go le ya kwana a bona ke tseba re kwana re sena bothata e ne o thoma gona majaji a ka malwetsa kgaitsedi yaka wena le bomogadi boa le ya kwana na ke thomile ngwana bjano e thoma gona ge bolwetse bo bohlaga bjano go utlwa dipolelo tsona tsa mofutong go dipolelo tše di boletsweng godimo ga taba ye ya bo malome e le gore ke malome a nnoši a go kgopišitšeng goba go no mommo a go kgopišitšeng ke yena mogadibo le yena mogadibo kuo o riileng ba le mogadibo mo awa ke rena o tsama botsa batho gore nna ke bolaile ngwana bo bona ke tlo mmolaya ka ge bjaneng a lwala bjana ke re e no ba re modimo ga šea motse mara ka ge nna a lwala gona bjang gona re no re go kaone ka re o kaone ga sa tshwana le maloba mogadibo wena o tseba eng le wena šidiwe re ke hlalose gonesho ya ka pelo e tšhweu nna ke ile ka bola ke leoto ka lwala kere and then kgaikela ka ga thoma ba jwa ba mo tšea ba mo išang gona kae makga mabedi le la bo-3 ke noko ena o khaleng ka gae a mphola re modiboye re kgopela gore please so kgaikedi o ra mogale ba gabo tla gore kgopela o re ishe mola wena tswa go fola gona ka re se ke ba le bothata ka botsa bešibele ka re papa mo ise ko ra mpholela ka new year ke e tswang yona ye ke ge re motsele re isha re ga tla le yena re mo isha kwa mo nna ke fodile gona mo nna ke buisitse mo nna be ke ja ke kra bophelo gona leisha mogalabe wa mogekolo wa gage a le kae a le gola gae ka gore ke kwešiša gore a kere ke monna gage le ge ba lapa ba motšea ba moiša bathong mokgekolo wa gage santse a be gona a ye go bona se se riegang ka gore mogalabe ga ka letla ba kua peng le ileng gona le tlo boa le botša mosadi ya gage la reng ge le tlogela mosadi ka gae gombe ke sa okele ka ganong tate age nna ke itulela mo ga ka ke dutse gona ba mpholela ba re direction a ba ke tsamaya le ngwanaka le mošime yana gešo yana pheta le ka lapeng o tša mogala ba oke o tlile le wa tsamayang ka transporto le kgaitsedi ya ge leo šepela ra boiša bo re bišago gola ebile a ke go tšhabe ke gapa ga phatlha mara re seke ra bolela batho a kere jale a re kwaneng mo le moišitše ga phatlha ga go molato ke nyaka go tseba gore ge le moiša ge le tsena ka lapeng la mme ka mola le fihlile la re tlo go tšea ra sepela goba le fihlile la re makoti re latile molwetši o la re tsamaya le yena wena šala goba le ibeile ba e beile boang makoti aowa neno ba gore yena o redi ba ra wa re sa kae ba ya kuo nena mo go ntši gona ne ke no šala ke utlwa yena ka mokgalabo ga a boa go rawa re tswa poleke re tso boa silo a tsamaya le yena ngwane wa gabo wena wa o šala lebaka la re o šale mogala ba gago a bajwa o šalela eng makoti awa ne ke šala ka gobana ke re bjane o ile a bona batho ge ba le redi bano re sa kae ba sa gore a reye a ke re o ka se ka no ba šala ka mo morago sa itse gore ba ya kae jwale wena o tlo phethela mogalabo wa gago taelo jwang kare a ka se te thobe o tla nyaka ra thobe ko wena o sa tsebe gore taelo e tswile jwang thoba
wena a nna ke batamela ke re na tsamaya le ena ke ra re ne ntse ke kgafiwa ka ya gore o se ka mmitsa ke moloi nna ne ntse ke sa botse selo jwale molwetse o oka ke mang ke molwetse marane le molwetse le gore ke maoto a se taba gore ke o palela ke go dira go itirela na kgona go itirela ena a shinka a robala gore ba re ke molwetse mara a re ya nneteng ba gesho molwetse a ka sepele a nnoši monna a ka setso ka gare ga lapa a nnoši a tlogela mosadi bjane nna ne ke sala and then bomogadi bo be ba reng ge wena o šala ba ile ba go bitša wa gana a sanka ke bitsiwa felo letswele le mogala boga kae le mošia ragadi nda ke no bona ba itaka koloi ba fihla gaka a re ka ba ka raga tle re tsamayeng ke leše mo nna ke fokile wona pholo mara ke re koloi ka seno ya maragadi go ba le polelo santse polelo ka gare ga dipolelo tša lena le re nna le boditše mmago mammang gore re tlo tšea papa go mammang na nna go mme nna ke be ke tiretše mogaka mo ke dulang gona mo o ke o monyano ke ena kgaetsedi ka oke ile ga after mphounela ke contacta ola wa ka nthusitše ba tšea ba etla nna ke be ke lebetse botla ba tsamaya le mogadibo se kae ba gona o tsamaile le tšhomi ya gage wa bega driver koloi nna ka ba bontšha mo gore pholo šewanešo and then ragadi ge o tsena ka mo koloing o kry-a bana ba mmago ba babedi le driver ga senke go e tla ntwa gore o ka botšiša re mogadi bo kae ke botšišitše ba reng ba rošetse gae and then okay go lokile la ya ba phethela malome ba boa le ge le buile ga senke wa ba le ntwa gore o ka founela mogadi bo mmutše gore na nkana a be a šetse mola monna ga ga išiwa kae mogadi bo nna le ke mpholela ke motsetse ke montsha gore mokgalebe o tsogile jwang ke ra gore go mmotšiša gore na o šaletseng monna ga go a išiwa a se ke ba le matlamote go mmotša gonešo wa bona ntwe ke bona mo prof batho ba ba loišana thata ene ge family e šalle e loišana nto nngwe le nngwe ge e šalle e ba gona gone le mo e tšwang gona tabeng ya gore mmamogolo ke moloi mogatša malome ke moloi malome ke moloi batho ba ga ba tshepane ene ke thaletše polelo nngwe ya gore kgaetšedi ya ka mola o boletše gore mmage e be e le motho wa go tshwenya ke maoto ga ile ga gabo o ba a tshwenya ke maoto a tshwenya ke mahlo ga ile go bana babo ka malapeng a bana babo o be a tshwenya ke maoto a tshwenya ke mahlo rakgadi o tshwentše ke maoto a e leng gore ba a tshwenya mmago wola gone jwale malome o tlhasetše ke maoto ka mo lapeng le a nyaka eng šo emiša letsogo maoto a thoma ka bagong bjale a thomile ka kokwa ka maoto kokwa ka o tlhokofetse 2018 a bolaya ke maoto o tlhokofetse 2018 a bolaya ke maoto a ra fetse o bolaya ke maoto a re o tlhabile ke mootlwa maoto a ruruga a tlhokofala a senko go nyakešišiwa go a bua ngwana mmamogolo wa bobedi o tsamaile the same way ka mokgwa o kokwa ka tsamaileng ka gona ka maoto a ruruga mmele go ne le tšatši le ileng la tšwa le family e le ge le tla ba ke mahu a tlhagang ka go tla ka mokgwa o moteng prof wa tseba malome ka kapa ba ba geshu le re le ba gamang ba mokolo wa mmaphahla a lekwane ene le sa kwaneng taba ye ke gale le gona e sa galwe ene taba ye ke gale le gona le lebeletše le kwana mahlong a batho mara ka ga gabo lena ga le kwane taba ya maoto e gona mara ola o no sekgopi o mogatša malome o no sekgopi ene o tupuditše re ka re motho go ba le sekgopi o mo kwa nna ke tla reng ka re ke tšwa malapeng a batho a ke ngwana wa bobona
a kere Makoti ga e tla ka ga e re motšea bjale ka ngwana borena se sengwe le se sengwe se e leng gore se a diriwa ka gare ga lapa re ya mo reriša le bona eng sa phošo mabapi le tabeng ya gore lena le dire dilo le sa mo reriše selo ba go reriša Makoti awa e ya bolwetse yona ne ba sunrise a ba go reriša yona ne ba sunrise mokgekolo ka nako a robetše ke lena be le tlile le mophutha nako a hlokofala ne ke sa le gae marantse date tswile ya lenyalo o ile wa tla go ba thuša ke no tlile ka poloko o tlile ka poloko ke kwele mama a thalla tabeng wa re wena o sepetse le tšhomi ya gago ka koloi le ya kae tšhomi ke a malolo o ke a malolo a motšea boiša e le gore le swarišane ka nnete ka mogae sesi ka mebereko goba ka kwano e gona mo bogadi ba gago wa kwano yona e gona kwano e le gona why ba go tlogela ge monna a bajwa a ke re ke tsona tse maybe tsa bolwetse gore se tsore di tswa kae o tshoga gore ba ka ba ile taba gore maybe ba re dirile ko wena bjana ge batho ile bana ba motho ba re ya kwa o ka se ka tlhontse gore a wa le nna ke ae ene bjana le nna ke no ba open ke no rawa ke ra ngwana a bana gona molato wa mo thuša ke a butaga bjano mafelelong se bjana ja phethoga and then ishe mo go mamogolo ba reng le yena o bitswa ka moloi mamogolo wena ngwanenu wa ba buang e le go mogalabe wa mmemola ga e yang akeng le o tsamaya le bona goba wena wa shadishwa ka ga o bitswa moloi aowa a se ke sepela nako molato a wa rerishwa a ba ntheriša wa ile motlogela o la koko wa e ge le yang akeng o la le motlogela nna ke nyaka go botsa nte wa ngwanaka nna ke ba re ka re le tlang ke re a kua la ke go bua gore tlo ba ya be sale ke ba boditse tsela a sa ke sa tshala brago ore maratabeng ya bolwetsi ba ngwanenu wa botseba koko ai ke botsebile le khale mama lume wa e be le sa botse mama ka taba ya bolwetsi ba mogalabe wa gago nna ke sena matla gore nka mmotsa ka re selo ke bana ba letswele nna ke ngwetsi ke mosaji wa wena mama lume o le ngwetsi ya go te gatelela so ke ikgatelela ka re ge batho ile ba bagolo mo go wena ba go ra ba re dira so ba sontse ba dira ke re na gona ntong ka e bolela a ke nna ke tlile ga bo bona mara gape go tla ga bo bona se wa tlela go tla go hlaka le go gatelelwa ene ge ba re wa o la gare mmotse ke moloi ke sontse ke no homola a ke re a ka tshwanna go tshela molao a ka tshwanna go tshela molao ile ge bona ile bana ba letswele ba dutse ba ra wa o la ke moloi o la se ke la mmotsa ditaba bjane ka re le gona bjaneng ke botswa gore ka ge mogadi ba ka maloba re tswa lehula la mamogolo a ka ntwane a tsamaile le nna ga e bolela e ba gore nna ke sepela le dira tsa gage ke mogadi wa ka o mogolo ke mang a reng o tsamaya le dira tsa gage rangwane o re nna ke tsamaya le dira tsa gage o ra mogadibo ka ga tsamaile le nna maloba mphelegentse re tsobolo ka mamogolo aka bjane o tlatlo o sepela le motho ka mo ba re ke motho ke moloi bjane wena wa tsa ditaba tsela tsa ka mo lapeng wa mona tsona wa e mogalabe wa gago yena ka bo yena a se a tšea founu a founela ngwanabo a mmotsa gore gape nna ka mo ga se ka tsoga gabotse awa mo ona a ke tsebe no taba e gona man lena le tšhaba ka taba e gona koko wena o mmoditse o la gore ngwanenu wa bajwa o ke rela mtswadi aka ka le mmoditse o la gore mogalabe wa mme wa bajwa ke nyaka go tlhalosa se ona ka nna ke ile ka swara thipa ka bogaleng ke tsamaisa le malome a bona o monnyanoki ene motho a modimo a sa tsebe o mogolo wa ka go a sa tsebe o tlo go tsoa ka morago ga nako ke motsa mama ke mmitsa mama ka gore ke bana ba o tseba ka morago ga nako ke mama wa dula fase wa ne shaba jwa ka a re a wanda ke tsebe so le motho a modimo ke seno mmotsa gore ngwana ka no wa bajwa a ra dieta ya gaga a go kgatsedi yage nna be ke segola ena a fitla kwa a boa mpotsa gore yo ndi gape khwetse ngwana no a ntshokisha a bajwa ke re go sa tsebela gore mogadi bo ka ena mogadi bo shwena o re tla re mogadi bo o re tla re mama a tkarabela ba re te karabela re mogadi bo ka ko botsa ke re o mbua bajwa wena o ile a re go fitla go mama o mogadi bo
ke gore tse ka re mogadi bo nthetša re o swere ke mokhutlhwane jale ka o tšeela fase mea a se yona o irileng koko ke yona ye wa kgotsa mmangwane ke a kgotsa mothaba jwa ga botlhoko se ba re swere ke mokhutlhwane aowa kore ile a etša sempolo a bona lena le ya kwana le ba babedi koko thata ga bogona re ba le bothata ge ke theeleditše mo ke kwa ntwa ye e leng mo lapeng le go šupana ka boloi e between mmamogolo le malome and then e leng between mmamogolo le malome e aparetse o ka baka la gore a ba morate gabotse ba mo pretendela lebaka la gore ke re ga ba morate gabotse ba mo pretendela ga gone mo e ka kgonagalang gona go ba ya swanela gore batho ba no tla ka lapeng ba no tšea monna ba sepele le yena ba sa botse mosadi ya gagwe gore ba ya kae ba sa boditše mosadi ya gagwe gore go a go diragala eng sa mathomo ditaelo tše e leng gore monna gagwe o bua le tšona le ge a ka tlo a titirela a te thoba maoto di ka lapeng la mmeo se sengwe gape malome o monnyane o nyakile ownership go abutage ene ba a sa nyake gore abutage a be kgauso le batho ba yena a sa ba rateng that is why a be e le yena a tsamaišang abutage kae kapa kae mo e leng gore yena o tseba e le gore abutage o phethelwa ditaelo gona now ge e ka ba malome o monnyane o be a recognize mogadi wa ge jwale ka moloi gore ke yena a bolayang abutage ke ka baka la eng ge a fetša go sepela le yena ba ya ko ba yang gona ba ba botša tše ba ba botšang tšona ba ba fa se ba ba fang sona a dumella abutage go boela ka lapeng la gage mo go neng moloi wo a mmolayang na go bile le lekgo ga bomogatša malome o sepetse le mmamogolo di le ntwe botse ya go thekga mogadi wa gega ga boge go ne le mathata malome o a bua o re o tsamaya le manaba a gage gape manaba a malome a se manaba ao ene ge ke sa kwane le wena moroka ga ka swanna go rekruta malefo go se kwane le wena ene ye nngwe ya mafelelo ye ke e bonang makoti o nyetswe o tlhabile o nyetswe gabotse ke kgopela re ka lapeng la gago o se kwa dumela nto o sa inyakeng ka mare ba go hloye ba se ka batho ba satla ge motho a etla ka ga lapeng la gago e ka ba ka ga abutage as long as a etla ka lenyatšo la go nyatša wena mongalapa ka mara se ka batho ba satla ka lapeng la gago o ka no be o le o monnyane mo go bona mara o mme wa lapa la gago go swana le bona ge e le bomme ba malapa a bona e le bontate ba malapa a bona go tloga le kgono o se kwa tsoga wa dumela motho a tšea monna ga go a tsamaya le ena o sa tsebe re na o ya kae ka baka la gore gone jwale o pharwa ka boloi ba gore wena o loya monna gago ba tlo tsamaya le ena o sa tsebe re na ba ya kae bona kgaetšeditše tša bona a ke re ba ka e dira ge ba ka mmolaya ba tseba gore e tlo ba molaleng gore ke mogadibo o se ke wa dumela o gane ka mare ba go ele maphodiseng ba go ele mošate ka mola ke ka lapeng la gago taolo ke ya gago monno la kwa gago taolo ya gage e go wena ge a ka tlhokofala maikarabelo a lekgo la monna gago a godimo ga gago maikarabelo a lapa la gago a godimo ga gago tše tša boloi tša gore mang wa loya mang ga aloe ka moka ga lena le le mmo ge re ka renke le re pruveleng gore boloi keng a gone motho a ka re botšang ene le batswadi le godile le a loišana ga le nyakane ga le ratane le a pretendelana na e bea kae bana ba lena ntwewe e bea kae bana ba lena ene ga ke ngakane mara ke no kwiša ga botse gore
nka se re ke ne le motswadi ya ka ke le ka lapeng la gešo le motswadi ya ka ntlogetseng ka go lona ke tseba lebitla la motswadi ya ka then ge ke sontse ke mo phase ka ya sekgweng ke ya go dia le sekgweng ke tseba lebitla la motswadi ya ka ke ya go dia le sekgweng ke tseba titikwane mo e leng gona ka lapeng la bomma sekgweng ke ya go direng ge e ka ba kokwa ngwanoki le ba bangwe ba huba ga bolena ga ba robala a ke re go iwa ngakeng ye e tsebang mmereko wa go robatša ba ithobalela na wa tseba bothata ke malome ka kapa wa bona rena di last born sometimes re wrong because re laola malapa batswadi ba rena re ba balaodi moshala lapeng ke mohlokomedi le molebeledi se molaodi wa lapa la gabo ke mohlokomedi le molebeledi go thoto ya batswadi gore e ske ya senyega le gona mara ge ile lapa ga se la gage lapa ke la mmage lapa ke la papage mo e leng gore lapa ga se la gago lapa ke la batswadi ba gago gore gore lapa le ne le beng ene go ne bana ba ka fao ge o le moshala lapeng o wagile ka geno o rile nto botse mara tseba se gore lapa le a se la gago o ka no tla setlogolo go sa sa ba re ke tle ke rie pudi mo ke hlabe nka no re ke lenga ke ngaka ke ilalo ga itšedi ya ka no se bengaka ga itšedi ya ka no tsena kereke mo gongwe ba re ba kgopela mpogo ka gae ke nyaka go no ebia ga botse ka kereka ge shu nna ke hlomphang ye e le go gore ke kreile molekani ka go yona so ba re ba nyaka mpogo ka kua gae ke ntse ke lengaka ke le moshala lapeng ga ka swanela go gana se motlogolwa ka tlang ka sona ka mola gae go bane nna kwa malopo ke swanetse go dumela taelo ya motlogolo gomme re phethe gomme ke bitse ba ka gae ge ke le swa go le sephetho se nka se tšeang ka kua gae ke ne ke nnoši lapa lela ke lagaga bo batho e le go lagaga bo batho ke swanetse ke le swara ga botse ene ye nngwe ya phoso shi a go le motho a dumeletseng go ya go thega mabitla a na nnoši mabitla lela e se lagage mabitla ke a ga bolena ka mokana ga lena malome o swanetse gore ga ya kua mabitleng a ya go bereka a be a ne le lena ene se se ke nyakang go se bolela sesi go nje le re phara malome ka dilo ka mokana ga tsona mara le lena boraga dilo gona malome dilo tse ga di diri a nanno malome ga ria dilo o wa le botsa ene o sepela le lena le ya bathong dilo tse le a di bona malome a nanno shika ga raga se ya mosaleng ka ga raga sona gore nneta re boleleng re ska ra ishia ka motho mote go bane le golle le tlile mo le tlilo nyaka thusho ga le nyaka thusho a re boleleng nnete ntene re kgoneng go kwana wala ke makoti ke shetse ke bone gore ga a tshepagale ene ke gona go bona gore go ne le se seng se ka beng makoti mo go nga se dirile se seng sa le swara ga botse ka mmago lena se gona koko a se gona makoti re o tlile go boloka mmago lena ka letšatši la lehu le ile la e thabela taba e wa re e thabetse ka gore be le pheta modiro le mang mogare ga beke ge le thabetse koko be re le female ene yena be se re bile date ya monyanya wa gaga wa no fa a fakala mara yena o tlile a tla boloka a senke ba se khupi makoti a wane a ya ba se khupi ka rena ga se ga borena a we bogadi ga pila ba shiba ba go nyale go go kwele ya neng ba no mphile nna konyana chantsinyane ba ra wa ka re ke mmatswala go ne se le beile date ya go mophuta ke fa ke ba ba go go gae go go kwele permission makoti o bona la o le ka gare ga bogadi bo se neng le thabo ka gare ga bona ka lebaka la go palla go tšea diphetho godimo ga mogala wa gago e le ge e le go ka gare ga lapa la gabo mogala wa gago ba tšea diphetho godimo ga mogala wa gago ke a reresha wa reresha e go swara jwang taba e ntshwara gampe o ile wa dula fase le bona boragadi wa le ka go ba botsa ragadi ga ke gane wo ke ngwana bolena mara le nna ke mogala wa ka a sanka ra bolena go bolela o nonnoši go ka se go thuši boragadi šiba ke nakwa gore ba botse gore na wena o nyaka gore mola godimo ga monna wa gago boragadi o be le perekišano e jwang le bona because nna ke le ngaka moremi a ke dumele gore boragadi ba swanetse ba tsamaye le mogala wa gago ba e ngakeng wena o šetse gae onkwa ene malume wo wa ngaka a ke gana ka bane diphoso tša di dirileng ne
mara malome o a ba botsa gore a re sepeleng re yeng kae ga a sepele le yena a nang noši ene tše dingwe tša dilo malome ga di dira ba ba ka mo gae ba kgone go di tseba that's why koko e kwa re yena o kgone go ya a be ba mo api a fiso re ke tlhogo ba mo oretse tlhogo ela e fona bothata bo mogolo ka lapeng šibo mme ola o gafelwa ka thoko o bitswa moloi o rutile ke mang wa baletseng go ruta yena monna ola dilo tša di bolelang ke tša di dirang gape o ka se baballe motho gore wa loya ene ka nnete a sa tsebe selo go raya gore o katana nae wa pallwa jale a bea go bona gore a mpee ka ona mokgwa a rena ke nna moloi mo go bana ba gago malome wa lebaneng le lapa la gago ko mofe koko o gona o mogolo and then ge o lebeletše taba ye bana ba gago ba sa tlile o nyalwa koko o bona o kare go tlo ba le bophelo godimo ga taba ye e riagalang ya dipolelo tša gore o bitswe moloi godimo ga bana wa bona ke nyaka go lokiša taba ye nngwe ya gore motho a bitswe moloi go bitswa moloi ke taba ye nngwe e šoro lebaka e le le ge motho a bitswa moloi re swanetše re gopole gore o ne bana ene bana ba gage ba tlo phela boima ene bana ba gage ba tlo sepela ba tšhaba go tsena malapa a e lego gore ke ya bommamogolo wa bona motho o ka no mmitša moloi a tshumiwa motho o ka no mmitša moloi a robala o tlo reng so koko taba ya malome re tlo leka go dula fase le malome ke no ba ke makala go njwele re sa mo kry-e mo mogaleng marang ke re malome ge e le re theeditše radio malome bula phone malome mosegare ke tloga ke boletše le yena o ka re tšere 30 minutes ka moka mo founong malome go ya ka tumo ya gage go ba ke thome ka gore o a dumela gore kua ga gabo lapeng la gabo go ne le mathata a mantšintšintšintši ene a magolo a go feta ka mokgo nna re naganang a bontšha gore batho ba ba tlileng pitšeng tše kgolo ba tlang go nyaka thušo ga ba bolela le yena ba sa bolela le yena a ne bothata ba gore lapa la gabo le nyaka thušo e fela a re e seke a dumele selo gore taba ye e tle mo radiong and then a sa dumeleng ke lebaka la gore yena a ne a nnoši o gare o lokišana le mathata a lapa la gabo gone jwale o gare o lokišana le mathata a gabo ebile nenne o be a re o tlo o rekiša kgomo gore a kgone go kry-a tšhelete ye e tlang go mo thuša go lokiša mathata a lapa le ye nngwe a bolela gore wena o le moremi ke wena o swantšeng o tle o mo thuše ka mabaka a mohuta mang a go tla ka koša ka phekolo ya meropa ka kua gae and then o busy le yona taba yeo ka moka ga yona and then e tlo mo tšea 2 weeks ka beke ya bobedi o tla be a feditše go dia dilo ka moka ga tšona and then ke mo a tlo involvang ba bangwe mara go njwale o sa ne a nnoši mo godimo ga go lokiša taba yeo and then ka mmotša gore ka re ge ke boela kua go a butage monna sese a butage a re a go kgonege gore re ka tlera re le ba ba kana ebile re le boa butage re tle re palele ko go kry-a thušo ka baka la gaga a na nnoši yeo a e dirang ya gore o lokiša motse yena o lokiša mathataki le rena a re e tsebe gore a re o lokiša nnoši then ke mo re ileng ra re ge ke bolela le morwedi ya mama o mogolo a re go nna re malome ka kapa radiong taba e yaya malome a bona monna o a re radiong taba e yaya ka kapa re nyaka thušo go moremi re nyaka thušo pitšeng tše kgolo ge ke bolela le batho ba ke ka moka ga bona ba re taba radiong e yaya so ya mpha gore lapa le ka moka ga lona le feleletše le nyaka thušo ya pitšeng tše kgolo le moremi ke malome a nnoši ke ka baka le e leng gore re ile ge re senka mosegare ra re
setšhaba se ka se palele ke go kry-a thušo ka baka la motho mo teng. Ko go kwa ga botse malome ka kapa o a reresha ka mokgwa a bolelang ba gešo thušo nna ke tlo lefa yona le ba mokolo wa mmaphahla ke mo go belegong koko o a belegang papa e le go mma go papa gona ke swanetse ke le thushe mara a ke thušeng ba mokolo fela ba mpotša nnete ye e tswang boteng ba pelo tša bona ka lebaka la gore ntwa mathomo mo re radiong ebile le ya bonwa ene batho ba ba le bonang ba le tseba ene ge le sa ntšhe dinnete a ke re ge le llela go baagelwane gape lapa la bolena le sane sephiri le llela go ma go baagelwane ne baagelwane ba lena ba tseba taba tša lena tše lena le di fihla mmo gomme le reng le nyaka thušo gona so re ya go le thuša jwang e le gore lena mola le tlile mo a le nyake go bolela nnete ka lebaka la gore le sese o apere motšeka o ke kgone o ntšete o kgone bona gore le yena o a bajwa o nyaka thušo no ba ya gage taba le sa e bolele ke kgone go bona gore ka kua gare ga lapa mmamogolo ola le o a ke no se tshepe gore ba kwana ke no se tshepe gore ba kwana moroka ke kgwathile tabeng go ka boela morago ga nnyane ke botšišitše mmamogolo ka be ka botša mmane mo gore ge ke be ke bolela lena o mpoditše gore o palela le ko go ja bogobe ka baka la gore ga a kgone go tsena ka malapeng a bana ba mmage ke boditše ke ena jwale why ke buile ka re a re ntšheng ditlogolo tše fela ka moka ga tšona and then re šadišeng bona e le bana ba motho nke ba re botse gore bona ba kwana ba ne ba nnoši na o mongwe o ile nna ke a tsena ga mammang o mongwe a re a ke ne bothata mara ga ba kwane batho ba prof. Alright, ke bona o emisha letsogo mmamogolo ke tšhomi ya malomo wa rena wa ngaka o no ba phela le yena o phela le yena ga botse o phela le yena o phela le yena nako nyentši o phela le yena jale mmamogolo le ka mo go rena wa tla mara o tla ke gona thomileng go tla na e tla nako e ratane go thamago ba mokobuko malome a thama a bajwa malomo a mogatša a thoma a ipopa le malome o la ngaka ka kua bela thoma ya ba babedi ya ba grupo go thoma go bolela go tswa dipolelo tša gore ebile makgotla ke ya mabedi family e dividegile ke e tswile two piece mmamogolo o ema le o la ngaka ka thoko ela gore a rena re ka thoko ba bangwe ba ba ka thoko mmamogolo le mmangwane le ya kwana e ka kgapeletšo ke kgapeletšo o go kgopišitše ge go e tla kae mmangwane ka mo mmangwane kore ba nna bolelang nnete re le thušeng magang a bolena a ditseba taba tša lena ene ge le sa bolele nnete go tlo fitlha nako ya gore ka 11 re tšea dikholo mone re tlo tšea 10 ya family ya bolena 10 ya setšhaba ene ge re ka tla ra kwa taba ya ga bolena ka motho wa ka ntle gore ra lenya ke thušo mo re tlile go kgopelana ditshwarelo o korupane le ola ke sa kwaneng nae o dula nae full time jale ga go nne le gore nka motshepa go fitlha mo ga o motshepe nka nako jana go ntšha ya ka mola gae a feta sa tle ka go nna re mara ga sebaka bona kena jale a ke sa kwešiša ka ga gage sa le o yaneng mama ga gagwe ai ka kgale thata e ka baneng so a go tsebe last year ngwana a fokola ke ya go mmona mara ka hotša ba segona lebaka la gore o seke wa ya ke eng lebaka lona ga le gona mmamogolo bolelang dinnete re kgoneng go le thuša nako e ya sepela aowa banna nako ya tsamaya nako la ya sepela ebe le tlo re nako le nyakang thušo le tlo palela ke go thušega bothata gore a go ne kwano ka mo lapeng la mokgekolo a ba tsamaelane o swana le go nufelo so ge re dutse soki malomo o mogolo o a sa ipsineng ga botse o dula ga gage o dula nnoši le ena a kgone o sepela ke kgonne go motšea ka moswara nna kua ga gešo o dula le nna le bana ba baka bake ge ke mmeile ka a ka ba kgopela ntate moremi
ke seng ka ba gopela ka mogowe ka motšea ka mmea kwa gona gore ke kgone mo fa dijo ka bogausi kane o romele batho go nna gore o swere ke tlala ka baka la gore mama ka o be a mo hlokometse ke tšwetse pele le ena wa e bona tabeo go after mo bommamogolo a ba sa tla go tlo mmona go yena sorry for go thoma topic engwe a re kore wa tsere mo re nyaka ke tsona tšere di nyakang ka lebaka la gore mo a re nyake gore mola re tlile mo go ye go fitlha gae go tsoge meeting wa taba ye nngwe that's why re fa batho close to 3 hours ka moka ya go hlalosa mathata re ba fe tharollo dilo tše ka moka di fela gobane nto golo gore like a re tlo kgona phela re swere dikgopi gone jale nna ge ke le so ke swaretse sekgopi mo baneng ba mokgekolong ke swaretse sekgopi sa gore ke tšere ngwana go bona ka ku a ba kgone go ya go tla ka ku a batlo mo ke re nna ke ganetse motho go tlo bona ngwana ka bolena be ke no kgopela thuso emapele malomago o mogolo o be a dula a nnoši a ne mosadi a ne bana and then a dula a ne a nnoši go fitlhela wena o bona ntwe bona ba sa e boneng o ya go tšea bokgekolone gone jwale ba go kwatetse bile ga batle ka lapeng ebile a gone loi one wa tlanka kwa tlo a ba re o tlo mmona nke ragadi ntwe le pallišang kwa go bona a buta lena ka kwa lapeng la bookikeng nna nka botsa ntwe one bane kwane le mala ba go tla gore ba kwa ke aya ke a mohlogola nna ke aya ke a mohlogola le mala ba go tla gore ba go la kwa ga gabo ke dutile yena ke ngwana ke se ke a butaka nna ke aya fetola go tla wa tla by chance ga a setša a feta a etswa majwanse ga a tlile o mo direlang ke a mo hlapiša ke malomaka setse ke amogetše ke lesea godimo gaka ke ene ke setlogolo ke a mo hlapiša ke mo riela nto nngwe lengwe a gone loi wana ka reng e re ko thuša ngwana la go hlapiša o la malome ke a mo hlapiša ke mo ria nto nngwe lengwe gone jwale so ke nto nna e ntšang e kgologolo eo gore gone jwale modimo ga ka nka moga ena ba tlo re mašiša o išitše ka malome wa tseba gore o mo rileng ke ka mesenya batho ka kua ke dulang ka nse ke ga gešwa se gaka ke ga mamaka nna ga e ke one mamaka o ntlogetše ka mola ke šetse le bana ba baka bake ke tšere malome ka baka la gore malome o be a hlokomela ke mamaka nna ke tšwetse pele ka re gatolela mamaka ba gatile gona ke mmeile ka mola gone jale malome ka mamaka a ba mohlabiša ba sa le ba re nyalela lapa ba re tlogela gona ka mola gone jale o malome ga a ka ntlogela ka mola ga ka re modimo ga ka nka mogena ka mola metseng ya batho nke o iše mola go mmamogolo a re botse gorena sa le o ya go bona neng kgaitšedi ya go ka kwa lapeng la boo ke sebaka ke buile be ke fokola ke se matla go a go mmona bjale go tlile motho maloba re le re ausi a mphe morogo be ke sa mmotša furugo ke re ke tlo tla ko ke tliša le morogo o fodile neng mmamogolo ke gona ke banka one nke o bolele ntwe o e tsebang ka family ya bommago eo family ya bo mama le mmamogolo be ba swere leeto la go ya ga mmangwane o monnyane ba swere leeto go sware leeto la bona ga mmangwane be ba ya go bona malome ebile ba iša le ke taba ya gore ausi wa ka ka mo o sentse gore go be le tšhelete ka re malome go la page pedi ba re o sentse go ba le pay a ijang go be le pay e bereka mmotsa gage ebile ye nngwe e beiwe ba re ga ba fele ba ntse ba ya ka mo ba ba fa a tšhutšhuti ka mo mmamogolo le mama ba sa hlo ba saya mama a fela a ya go mmona a fela ya go mmona mama ile re go hlokofala mmamogolo a re yena a ka hlo a sa kgona go ya ka kua ka lebaka la gore ba ga ba mosware ga botse la roroga morogo jwang go kgopela gore ba botse gore jwang mapele ba go roga mama tile ra ka kwa ke ne nna ke mmago ga di fihla ga re bolela ka mokgwa re bolelang re bolela go be le bolela jwang re be re bolela gore okay nna ke a re ga e ngakeng a se ka na dula fela bjale nna ke re pei ye nngwe ga re beng e tla re ga go e tla kua pele mo gore ka dira ka mokgomong le dijeng pei ye tee la rwamo ke re bana le roga ke ma kgomole a re ka re a gabe ke nyaka 600 ke nyakile motho a go kgola ka gago magolakile le ka a re tlogang leng go kgola ore go kgole bana ba lena ka re bana ba rena ba kgola jwang go ka kgola ba gago ba jang tšhelete bo go le selega tšatši leo
ile a ruruga go ruruga ka mena mma go thabo ke ramma go tla ntshwarela ke nyaka go hlokoroga ke digotlane no mo ke ya koko ene ka nnete a senke o ya se ke ya yela ya bolwetse gore a re be ise yona go boja gona ke a bayo aowa koko a kere bale no be se yona ya bolwetse go ba jo gona o ba jwitse awo ke thata ka ba ka spetle mara ntwe e mothibelang go ya ga booki ga se taba bolwetse ke taba ya gore wo o ila motlhapaola botšetsa ka mo go yena ngwana a tshwanela go tlhapaola thata go pherekane nke ba bolele rena ga botse a ba fetša ile bana ba lena ga ba kgoleng kore o ka re bana boela ka mo go mashia ka mo mashia go diregileng gore o bo feleletse go ga bomamogolago ka tsela eo malome kakapa a ka ba roga ba tlile gae mo ke naganang gona gore ba tlile ya gore ke ba rogile ga ke nagane ke bolele ke inagananye ke nagana ka tšatši le matlile gae ba ntlhoka ba khutša ke se gona ka malome ge ke fihla wa mpotša ra bo mmamogolo ba ba le mo ka roke e bele ba re ba tlo buane ai ba re ba tlo bua ka sontaga awa ka sontaga ntse ke tsogile forgo ke tsuka wa sheng ge ntse ke hlatswa awa ba fihla ga ba fihla mola a ba ntumediše ba tsena ke be ke mmele mo letšatšing wa fihla mola nna ke mo pomping ke a hlatswa awa ka nbe ke sokile washine ke ra a ke amala washineng ke fakela ka metseng ke ra enge go ke tlo dule fase le bona kana kwela ke tlo tsena be ke tswa tleliniking ke anagana e ke fetša mbe ke sa tswa go fetša go ja ge ke tlo tsena mola ke ya go soka washine ke swantse ke tlo go ya go dula le bona e ke inamologa be ke inamile ke inamologa shiba le batho e bana se tsela a sepela ba re ga ke re a o re nake ke re batho ba modimo a ke re be ke lempone ke sa tswa go emelang be ke soka washine mola gore ke tlo kgone go dula le lena fase re tlo kgone go boledišana go e tlo boledišana kang go tlo boledišana ka gore ba re ka RDP go ne le motho o swantse malome a ye koo wa e bona nna ntse ba re nna ke ba rogile ka yona ke ge ke ba botsa ke re batho ba modimo ge le tloga ka kua go ntse le tlile furugo ka mo le re le tlo tšea malome le moisa RDP o ya mothong o hlapile neng ka baka la gore nna ke tsebe selo a ke le mpoditše maabane gore mashia e go sasa e re etla re tlo tšea malome re moisa mothong ke mme prepare ya gore go sasa furugo malome go nemaya pele go ntse a se ba hlapa lena le tšemile le hlapile le swere dipeke le re le moisa ka o tlo tsamaya sa hlapa nna ke sa tsebe selo o tlo tsamaya le ma ka nako ntse ka nako mama o a bone mama le yena ke motho wa modimo ene o swantse a sepele le nna ke re swantse ba mpotše day before moroka wa bona family bomme ba ba ne nnete ba ile ba babedi lebaka la gore ke re bomme ba a ba ne nnete ntle le gore a ba re botse nnete mo radiong ka bo bona ga ba ne nnete bona family ya bo batho ba e dangerous e kotsi lebaka la gore ke re e kotsi makoti o lla ka gore ba be ba etla go tšea monna gage ba sa mmrereša go njwale se se mo bolela gore ba tlile ka gae ba beakantše taba ya gore ba tlo tšea abuta a bona ba mo iša ngakeng ba sa bolela le motho a mo hlokometseng gape molwetse ga ya ngakeng o swanetše a hlape ene motho a dulang le yena o swanetše a be up to date gore go sasa bommamogolo ba etla ba tlo tšea motho ba mo iša ngakeng kae ke sa bušeletša moroka ge molwetse a bajwa a išiwa ngakeng ditaelo tše molwetse a tlang le tsona di swantše die ka lapeng la gabuo jwale di swantše die ka lapeng la gabuo jwang a sa di tsebe ebile a sa tsebe le mo di thobileng gona o bolela nnete malome ka kapa ne go na le ntho nngwe mo e tsamayang lebaka e le gore ke nyaka go lemoša batho se sengwe wa mmona ausi wa hlokometseng molwetse wa monna le ge monna o la ka gola 10,000 ka setirisilo go hlokomela molwetse wa monna o le motlogolo o bonela malome wa gago o mo hlapiša ntho ke ntongwe e bohloko go mme bo malome ba sa le gona ba babedi morwalo o se swa o swereng bokoko
ne maka ba santse ba mothuše. Why ke bolela so? Re ka se neelle motlogolo ka malome e le ge e le gore taba ge e bolela re go gola page pedi ra be re šetse re ba ka tšheleta molwetši a ba bua ra se ba ke gore bolwetši bo folaneng. Ya bo e nngweši o re letlile le re letlile motse ya koko a le botsiša re molwetši o hlapile ne o hlapišitše ke ma ebile se ke be re sa re rago motse re sa go bolela nae gore re swantse re dire ka mokgolo ra khwetša le gore ga a tsoga ga botse. Wa tseba ya go nkuša bohloko koko o re ke fepa molwetši o a fetogile go lesea e le go malome wa ka wo ke mothoma mfase ka dilo ka mokana ga tsona mola malome a bang yena a ba buang lena ka ge le bana ba bolile la mohlapiša. Ao a sa le re mohlapiša sa dula ndoši batswadi and then ra bea meeting ka ra ba babedi ba bo monnagwe ka re motho ke monna le tepena kwa gore le feletla ka mo le mohlapiša le mokhatha meriri ba re ke bone wo ka re ke gala emisitše letsogo e re gaetšedi a ba bolele taba nnete gore ba ile batla mama o ile ba bitša na mama ile mpotsa re ke ba biditše ile na kwantse ne ke ya sekolong a re ke ba biditše le gone ka ba re le ka re tlo swara meeting ba biditše wa ngaka ba bitša malomo o mongwe a leng gona ba tlile ka mokana ka bona a botsa re ke dula le abuta lena šwena well abuta lena ke rieng ka yena go le sona le tlo kgone go ntse gore at least nako ngwe le fele le chief le ntšeela o mongwe a motšea bekenyana o mongwe a motšea bekenyana ka moka ba eta totse ba tsamaya a senko mara khathi yona ba dinyaka mo ba tlo ba butse ba re khathi re a inyaka inyaka ka ma bomma mogolo ne ba le gona a ba bolele gore ke bomma ne le mma mogolo o mmagoki le mma mogolo ba banyaka khathete o santsiswa nke ke location something batswadi le ba babedi nke le beng le nnete ka mogare ga lena le ka seba ke tšhelete ya mohu a sa phela ga le bolele ka bolwetši le bolela ka go laola ditšhelete tša motho a robetše a bajo number ye nngwe mmamogolo lebaka la gore ke re ga le ne nnete lena gone jwale e buile e re be re sa ye go motšea re be re ya go bolela kgaetšedi ya ka o re ga ka ba le nako ya go dula fase le bona ba be ba ya go bolela ba bolela le mang a ke re be ba swantšeng ke be ba boletše luo jwale bona ba tswa molwetšing mola ba swantše ba bitše woki ga ba mmitše ke ba fetša go bona se ba se bona mo molwetšing ebile ba rwalana ba a tloga why ba sa bolele le wa hlokometšeng molwetši gore a ke re molwetši moroka sa mathomo re a tseba ka moka ga rena gore molwetši ga a ba jwa ka mokgo maloma ba ba jwang ka gona le tlhaloganyo ge ga e sa le straight nto ngwe le ngwe ya e dumelang le ye a e ganang a tikwešiše gabotse go ra gore motho la o hloka go naganelwa ene batho baki a ba tswe ka mogare ga tšhelete tša kgaetšedi ya bona a ke ra ba mohlokomele bona nto ba swantšeng e ba wariše ke gore di-society di a patelwa nang gore ge malome a hlokofetse o tla kgona go bolokwa nang that's all molwetši mroka ge kgaetšedi ya ka a hlapiša maloma nto e phošo kudu ga a ne right ya go bonela malomage e le ge a mo hlapiša mara o re ga ke ne kgetho ka baka la gore e lebane nna number 2 tšhelete ya molwetši kore ke nyaka go no le botša nnete number 1 molwetši ga a no ja nto nngwe le ye nngwe molwetši mengatwana ya batho ba bagolo ge e ka ba malomešetša thomile go iapara e a tura dilo tšela moroka di a tura so ge ba nyaka go metela o gore swantse a berekiše tšhelete jwang then a ba tšee kgaetšedi ya bona ba ye go dula le yena malapeng a bona and then ba kgone go laola tšhelete tše tša gage a le ka malapeng a bona ga go kgonagale moroka gore go ntwa leng ka swara mokgekolo ka lapeng la ka kapa mogalabe kapa molwetši mara karata ya gage ya dula lapeng le lengwe e diang lapeng le lengwe wa bona malome ka kapa bana ba bo malome ba ka sugile ba kgonne go hlokomela malome ka lebaka la gore ba lwa ene ntwa ya bona a ba nyake go intšhetša molaleng ntwa ya bona ga ba e bulele ke re go ne ntwa gare ga kuku le kuku mo kuku ga a tle ka ga kuku o
ka lebaka la re kukuo o sepela le malome wola wa ngaka. Alright, malome ya ngaka le malome mogalabe wa mme malome mo ba ne phosho golo ya go neela motlogolo ka molwetši. Ba ne le phosho e golo kudu ya gore le neele o motlogolo ka bolwetši le mo go batla tlhaloganyo. 1 ba mo go batla tlhaloganyo ene ya bobedi re ka senya ke go alafa ba bangwe re tlogela molwetši ya le gona ka gae. Go le malome o oka ke sese ga ka robala o tlo nyaki wena o tlo botšišwa dipotšišo gore why tšhelete ye ile kae o patela ke eng gone jwale o palla ko go bona bagalabe ba gage o palla ko go tiketlela bagalabe ba gage o dutse fase o ne le molwetši ka gae ene molwetši e leng gore a ka se mo tšeele leafi gobane ga a tšea leafi o šia molwetši le mang bophelo ba gage bo emitse ka lebaka la malome. Mara bo malome ba gona bo mma malome ba gona bo ragadi ba gona ye phethagalang ka mokolo wa mmaphahla go etile monno ba mmitša ntshele pele go etile go loišana pele go etile go se tshepane pele fela re dutse ka gare ga malwetši. Bana ba gešo ba mogekolo be le kwana batswadi baka go sene dilo tše di riagalang. Wa bona go ka bona o le bana ba motho le 10 or le 8 gomme o mongwe a sa tlega o mongwe le sa dule kgole le kgole le tsebe gore go ne le bothata gobane nto e riagalang le go batša bana ba lena. Sesi ke kwešiša gore motho o ne mabaka nako o ne mabaka ke mang a šalang le malome le wena o ile o setšotšetše o hlapiša malome ago ra mo phumola maotenyana re mo fatšago jante re mo attendant to matšhe ka yone ke dijo le bana ba ba mantšhalang ka morago kwa gae and ba trafa bana ba bannyane ba cause ne ya bana ke ile ka ifeletse ke mbutše mama ka ga botseng ke be le motšea le meša old age cause le tlo tlhakatlhakantšha bana ba monagano e ba fela ba palela ko yo bapala santse ba riele malome tša goja. Boragadi ke mang a tšeang malome mo go lena go thoma le kgono ba ka se motšeng a ba monyaki a ke re wa kwa a o neng wako wa dikwa le robala kae kuku le RTP marine kamerana tšepedi kuku a o kamera te bona ene ke le bana ba babedi ba bararo Moroka ke 11 ba ka se motšeng wa tseba why o ne mmereko montši that is why ba sa monyake. Ke go boditše mantšo ka re ka lapeng la gago go lle sa gago seeta ka mare go lle protection order kapa maphodisa a kitime ka mola lapeng la gago ga o ngwanyana o mme wa lapa lela la gago ke a bua ke tla go wena kgaetšedi yaka o hlokometse malomago wa mohlapiša o mo diela dilo ka moka bana ba gago ba atrafega ge wena o e ba le mabaka e ba maikarabelo a bana ba gago go hlokomela tatemogolo a bona a kere maikarabelo a lapa la malomago le maikarabelo a malomago a be ka mogare ga diatla tša gago wa nyakang go bolela ka tšhelete ya malomago a tšee malomago a ye go dula le yena ga gage a mo hlapiše a mo hlokomele a mo fetša go ja and then a kgone go laola financial ya malome o ye maphodiseng o ye go dira affidavit ya gore o dula le molwetši ka gae and then o patelele malome di society o netefatše gore ga go netšatši le modimo a ka reng ga a fetša go gopola malome ba tlotla ba tlotla le bana ba bona le ba ba sa boleleng tšatši le ba tlo bolela ya ene o seke wa rapeletša boroko ka go budulala ke re motho a nyakang go tseba ka tšhelete ya malomago a motšee a ye go dula le yena ka lapeng la gage a kgone go laola tšhelete ya malome
then as long as malome a dutse ka ga geno a hlapisha ko wena le bana ba gago then nto nngwe le nngwe ya malome swentse hlokomele ko wena o swanetse mo itsebe and then ge malome a ka robala o boloke malome mmolokele lapeng la gage go fetša o nyalle lapa la malome lapa o ngwetse ya lapa gore lapa la malome le seke la kwa le tswele pele le be gona batswadi ke a tekwa nto ke e bolelang ge le nyaka go laola ditšhelete tša malome gore di bereke jwang di seke tša bereka jwang le tšeeng malome leng go dula le yena ka baka la gore nto nngwe ye e leng gore le ya ijwala le sa tswetša lehloyo pele le sa tswetša dintwa tša family pele mola e le gore di gona ene le bolela gore ga le dinyake gore ra le rereša ga go ne motho a ka nyakang go laola tšhelete go swana le koko moroka re na le bakgekolo ka mo magaeng ka mo e ya diega nto ya gore o kry motho a swere mmago batho mara batho ba nyaka karata ya mokgekolo o ja eng o apara eng o robala mo kae menga tona batho ba golo ya tura moroka no wa bona ka molapelle malome ka kapa go ne ntongwe santseng ba e gopole tšhelete ya molwetši ke ya go fepa molwetši tšhelete ya molwetši ke ya go hlokomela molwetši tšhelete ya molwetši e ka se tsoge e fepile lapa tšhelete ya molwetši e hlokometše mong wa yona ke mo go boneng gore mmušo o bone gore ge motho a bajwa ba mo fe se se swanetšeng gore a se kry potšišo ya ka shi nna go riagetšeng ka malome gore e be mogolofadi mama ile a go batša ke batho ba mo go batša kae gona mo gae a le mberekong Lady Smith ra gore ke ntwa bjale ba mo go batša ga thoma gola a thoma go hwa lehlakore ola le leihlo le sona koko go ne se koko a go riileng sona sa go kuša bohloko se e leng gore le ka duma go kgopelana ditshwarelo lo aowa wa tla go nna wa tla mara no ba re sa kušane mara wa tla ga dule nete wena o ye ka kua go yena a le kušišane wa le sa kušane ragadi batho a ke bra mo ka gore ga tle ka kua go nna swantse ya ka gae ola o nya ka nka kua skwa ya ka ku ene o felletša a sa tla kore a tsena kwa sa tle re moraga se ba ka tle bela ke sa kušiša dilo ya e re ke tsene mo ke le botseng something ba gešo ngaka e kgona go etelela ke dira pele sa mathomo ka gare ga lapa ge re ne ngaka baloi ge ba tsena ba theka yona pele ngwana bolena go ba ke re malome yake wa ngaka a ka ba boletše tšea di boletšeng go ne phošo kgolo ka gare ke mo kgopelela tshwarelo ko kwa sa ba e kgopela ya gage e sa etla le ntso la ka shili lapa la mogekolo le a phuhlama malome go boima gore ka kua gare ga lapa go be le mosadi lapa la ga bo malome ga le ne khutso bana ba ga bo malome ba bajwa kudu malwetši a theka masogana ga e tla ka mo godimo ga magarebe ke bolwetši bo bonnyane bo a tšea le a boloka taba ya ka kua gare ga lapa la mogekolo e kuša bohloko ge e tla mo gore lena le ba bagolo lelwe gomme ba bannyane ba goge boima ka go alafana le malwetši makoti ola o a boifa gobane o file molao ga a tloga ga gabo ene ga a nyake go ema le mang a eme le mang a fetša le ka lekgotleng la mang fela se ke tlong go go botša makoti bogadi a bo gona ba sukire ka moka bogadi magadi a leng gona go ne letswayana a baba a nyaka mosadi wa kgotlello a nyaka mosadi wa pelo a nyaka mosadi wa kgang a nyaka mosadi wa go tseba gore ke ile go dira nkua ke ileng gona lapa le ya ga ke mosadi monna ga a šetše a le ka ga gage re santše le ge re le ba ka gae re re ge re ya ka ga gage re ya ka boleta gobane go ne molaodi tabashi go ba boima gore le bana ba mokgekolo le nyakeng go tseba gore koko le tate mogolo bona ba robetše na go ba boima go lena gore ka gare ga lapa le malapa lena le be le maroko
malapa lena le tlo a nyakela dingaka le tlo a bereka a be a dula ga botse ka lebaka la gore batswadi ba lena ga se ba thaba mo ba leng gona. Batswadi ba lena ga ba khahle ke selo. Batswadi ba lena a go ne ntwe te ye leng gore ba ka re ga ba le lebella jwale ka bana ba bona o ka re go ne le ye yang pele. Go nne le shetse re ne balwetse ba babedi ka gare ga lapa. Ba ileng gore go buima kudu gore lena jwale ka ge le dikgadi le tšee le yeme ka maoto le re le nyaka go bona gore go diragala eng go ba le ka ba thusha jwang. O se se mashia sa lo monyane a re sken ra mroesha go bo ileng gore o tlo palla go gore a itloshe magetleng a gage. O hloka thusho, o hloka go fiwa matla ene mashia a ka se tsoge a diphethile a ne a nnoši ene a ka se phethe malome a mo fetša na nnoši lena le gona ka lebaka la gore o se se mashia o ke setlogolo. Ngwana ga ba jwa ba gabo ba swanetše ba be kgausu. Bolwetse le ge le re a bo bona gore ga bo tlo fola ga jwa le mara a re beng kgausu re thušeng ngwana borena. Go ne jwa le ka moka le ya mogana. Mara fela se se mashia le bana ba bannyane ba re tla khotlelela malome. Malome go sasa utlo robala. Go tlo tsoga ditšhelete kgolo tša gore wo mmolaile. Ebile o jile tšhelete gage. Ebile khalasa ibe re nyaka tšhelete tša poloko, re nyaka ditšhelete tša dikgomo, re nyaka go tseba gore malome ba pankile eng kae. Tabashi ka kua gare ga lapa la ga bolena ge le ka se tlhokomele ba tlo fetša banna ba ka moka wa shala lena dikgadi tše pedi la shala lena lelwa bana ba tlo go ga boima. Gobane se ke se tsebang ke gore ka gare ga lapa se segolo ge ba kgonne dihlogo banna basadi ba santse ba tsoshe kgoro gore banna ba le ba kgone go phafoga ba be ga botse. Taba ke gore banna ba kgoro ya geshu ya ga mokolo ba le mmola gae le tate mokgalabo wa mme o la re mo founetšeng ke mokole ga bolela o bolela ka go šia go bolela tše dingwe ditaba. Sosolanka ba tšhaba go bolela ile banna ba ka se kgone gore o ka se buše kgoro ye leng gore o le monna o tšhaba go bolela basadi ba bolela go feta wena. Ka se tsoge o kgonne kgoro ene kgoro gore o e buše o le monna o swanetše o be le nnete. Ene ya gago ibe awa ya gago ibe awa. Ene se leng gore ke phosho o swanetše o tsebe gore phosho e tlo no dula le phosho phosho e ka se tsogile ebile nnete. Mashia a se thato a gago dithaka tša gago go lebeletše malome di tšwela pele. Ntho ba reng ke nako e sepela ka mehlale ka matšatši ga e buele morago ya gago nako ya gore o iketle yetla se ka lebella malome ya go ba jwa wena o dutše. Se nna nka go botšang sisi berekisha tšhelete ya malome ga botse. Berekisha tšhelete ya malome o bea dilipi. Berekisha tšhelete ya malome se sengwe le se sengwe o se khipe e be record. Mohlang mong wa tšhelete a se gona tšee dibuka o re šidi tšee tše di nyakagang o re šidi. Molwetši ga ba jwa a re motlogela no robala kua mpeteng ra re wa ba jwa. Lefase le ne dingaka, lefase le ne ba profeta, lefase le filwe dingaka ka go fapana. Molwetši ga re mohloboge a sa phela, molwetši re lwa le yena gore a tsoge. O ragadi ba ka se lokele ke selo a ba tsebe gore pelo ngwana o la bo bona a robetše mmola a bona setlogolo se mohlapiša e reng mollo santse o be gona ka molalapeng la ga bolena. Gobane banna bona malome ke ngaka one o palla ko go thuša molwetši wa leng gona ka gae. Molwetši ya bobedi šule go thoma ntwa ya go loišana o gona ka gae. Koko o boletše gore o wa ba jwa koko ka lapeng la mme santšae bokoko ba babedi ba nna ke re ga ba kwane ene ba swanetše ba kgopelane ditshwarelo ba phela ga botse le ka bana ba motho. Lena ditlogolo se ke la tsena ntwa tša ka mo ditlogeleng malome re tlo dula le yena fase ra mmontšha gore malome bothata šibo o bitša wala moloi dira di kgona go sahlela di frantile ka o mongwe wa ka ga genu ba le gare ba go sweri ba bereka tše ba di berekang
bona ba tswela pele wena o leka go fosha matswa o nyaka go itia ngwanenu a ka se felo go bane badimo a ba dumele ragadi o mogolo pelo ya gago bo folla trata e le mo go yona ntšha trata eo ntšha dikgopi tšeo di ka se go thuši ka selo di tlo go bakala malwetse o sa tlo tsena dipetlele batho ba bagolo ge ba godile a ba bajuše ke lebaka la go loiwa ba bajuša ke bohloko bo bo leng gona ka mogare ga malapa ga bo bona a le neperekišano le kwana ka mahu le kwana ka mediro le kwana pele ga batho mara ge le thoma le robala boroko ga bo gona tše ka moka tše di riagalang di bua go lena ene di bopa malwetse le tlo fetša le babua mo e leng gore dingaka di palela ko go ka le thuša potšišo ke e tee shi why malome a lasbone a palela ko go nyala mosadi koko ba re o phela le wena go mo fa maele o reng ke mo ja fara agwa na ke lekile go boka bo khaleba ke a leka go botheka ke mo ka tate o ka ska ba swala o phela bo o re mosadi o kae go kra thuselte o re bana tsheto mosadi ntšha thuselte o tlhakantšo o bitse mosadi wa le be kgaufi so le kgone go bontšhala ke a leka go boka boleka monna gore le mogone le swanetse le bitse mosadi gore ge e le gore monna wa lepalla re botse mosadi wa re kgalemele monna gobane rena banna re kwa basadi ba rena sosolanka monna ola re mmona gore wa nto nna ke nyakang go le botsa e ka ba ngaka malome e ka ba ngaka mara le yena go ne mo a šitwang ene le yena o tsenetšwe ene le nna ke le ngaka ke le so nka le tsoga ke tsenetšwe ke dira go sasa ene ke tlo nyaka o mongwe gore a nthuši wa bona taba gore le tlemo le le so ke nto bohlokwa skala ya ngakeng wala ya le 1 wa ya le 1 ge ile re mme wa loya itlango nna ke le mremi re tere phekoleng ge mme a loya re tlo shebolo ibola mola go yena re ka se dule le moloi ka mogae nna wa loya ka bomu nna wa loya o dirishitswe nna wa loya o rutile ke mang tšatši le lengwe ga le ka re le bolela so la re sa re moloi ya re ke rutile ke mmago le na le tla re le ka re mogekolo a seng ka bitswa o lala mmitša gape o la ka bolawa ka masuka le tlo thoma le emelele le re le ya mo emelela mara lentšwe le etswa ka gae batho ba bantšhi ba batswadi ba bitswa baloi lentšwe le etswa ka gae ene koko ke gopela gore tle re dule fase le bana taba lena e santse re ilokišaga go le malome bana ba lapile nto ya gore koko le loišane a se yona gobane e senya leina la kgoro ya mokolo e sagiša leina la kgoro ya mokolo ka batho ene lena ka bolena le bana ba ka mola lapeng la mokgekolo le ka se tsogele le agile gore re malome a ka se ye go nyala ngwetse o se gona a ka se ye prof go ne le molaetša o mongwe ke a o kry-a mo o nkgapeletša gore ke botšiše mo gore lasbone ya gabo lena e tlhokofetšene le mengwage mekae e be le monna e tswa komeng be le mogolo nna ta re tsebe mengwaga o be a ša e tswa komeng moroka polelo e re malome o re bolang ka yena wa ngaka ga se lasbone go ne le lasbone ye e leng gore e tlhokofetše e šetše ile le sogana ebile a etswa le bollong jwale polelo šio tšhelete ya malome ile ge e tswa la riang ka yona e ba a swere matogo ka yona ga a fetša go robala alright malome o robetše le reng ka lapa lela le sa le nyakele ngwetši ya lapa nna ke tla ke le setlogolo ke sa tsebe gore ke bolela nnete gore bang
re ile re bolela gore malome ka baka la gore a ne tshwarwe botse a ne botho ka molagae o swantse go nyakiwe mosadi a tlo nyalole ka molagae yena setse a tšwile ka baka la gore a ka se kgone go swara ngwana batho ga botse ka mola yena o nyakile stene ka mo pele ga gae o swantse a tšwe ka mola o tlo ba gona re tlo nyaka ngwetši ya ka fale ke tsengwetši ya lapa e santse ye go nyaka ke mang ge ka se nyake ke dikgadi ragadi le reng ka taba ya go nyaka ngwetši ya lapa awa yona re a e bolela le kgaetšedi monnao ga go ya e tla ba noloka o le yena santse a be gona o lwa le yena koko ofe o lwa le yena o a reng moloi santse le yena a be gona ya monyake ta ntshwarelao mara motho a go tloga go bitša moloi a pola dilo tše kaakatše wa kgona go moswarela jwang ba go tša matlhatlha le mo era batho ba re ke be ke le fora motho la se moloi ore wa go reba nka se mo swarela bo ka kgahlega ge a ka riang koko gore o mo swarele bala ka ngwana mmago ebile a ke tsore ke ga ka dirang ka gore o boletše ene a ka se tše matlhatlha le batho ba ba botša gore motho a go ka mokgoo ge re ka motliša more a ke re wa tsa radio ragadi e theletša ke batho ba bantši ge re ka motliša mo moe a ke re ka one a ka se kgone go ya ka mokgwa ena o bolelang ge re ka mo kgopela gore a tle mo motse community radio a kgopele tshwarelo a botse batho ba gore mohlomongwe o be a dira phoso a sa tekwe gabotse kapa a sa tekwiše gabotse ge a šalela a bolela gore seseage ke moloi o ka mo swarela ga ka dia jalo e tlano ba tshwarela molomo nka se mo swarela nako a boa thwaso mabuala ba ria ke mang a dirile ke nna le mokgakolo re saga jwang gore re mo agele ntlo ya ntompa le mabuala re a dira ko re mmerekile ka diphekong tša gage bo tsena koko go sene bothata sepella wa dule fase sene bothata tene wa lapa ngwana tla dule fase sese mo kwa mathomo ba sene taba go sene molato ya tla ba gantse taba dia alright nako re na ile malome ka kapa koko wena bo re go riagale magareng ga koko le malome o la ba bitšanang baloi nna be ke re wane o kgopelela tshwarelo ngwaneno ke ngwaneno wena go ya ka mokgwa o tsebang kgaetšedi ya go ka gona wo kwanang le yena kudu wo a reng seseage ke moloi ka mokgwa o mo tsebang a ka kgona go kgopela tshwarelo go seseage wa ka kgona lebaka ebileng koko ka re ba re o phela le wena gore le mmotse gore a palle ke gore a ye ka kwa ye go kgopela tshwarelo ka taba ya boloi ya boloi gore ya kgopela tshwarelo go sesi a ke fihla mo go yona wena ntwa ya bona a ye go tshwenye ka mokgwa ba lwang ka gona wa tswa ke re kore la ke dula kgole le bona ke re ke distance le bona ke tswa ke re ge ke ya gae ke feta ka ga sesi ke re koko dumelang ke feta ne ke botsa go ba ga kwana ko nngwe a o mana re o tlo go le nka kwana le nka se kgone go feta motho ke mogolo wa ka motho mara o tlo feta o ya ka kua nka no feta o sa tsene o no dumedisha o nwe metsi a o ke ya ke kwa gae ke tlo e kwa ka gae ke kela ka mo mama ka mo mmamogolo o boletse gore o kgona go no feta o no ya tšatši le lengwe le o gopotseng e be gona o tsena wa o feta ke itia sesiago ke a tsela ka mama mmamogolo ga se nka no feta gate ya gagwa ya ka kwa ga gabo gantši nka no dia jwalo mmane nna ke a kaela ka ga mama ena wa tla mara ga tla jwalo o la wa mo manya gore o nyakang ka fa ene nna ke dula distance le bona kere ge ke ya ga ntse go tlo go le lebaka le ke gapetsa ke kwa ke re feta ke le ka ya mamogolo ke fete a se gore bana ke mo kwatela ke pala ko kala ga go ne tšatši le o kgonang go ya kua wa tsena ka ga woki ka kua ga geno wa se ke kena ka mo ke a bona ka tsala ka kwa mapele ragadi a ke re o kgona go tsena ka kua ga geno o be o tsamaye o senke o tsena ka kua ga sesi sometimes ke re ya direga ke re direga metlhe le metlhe ke re ya direga mara ga o kgone go tsena ka lapeng la o ke wa se ka kua ka mantšwa mangwe e ra gore ntwe e dirang gore lona tšatši leo le le tee
o fete gate ya Sesiago o ye go tsena ka ga genu o be o re ge o itswa ka ga genu o fete gate ya Sesiago o ye gae go ba go diegileng o ba o palisha keng go tsena ka ga ga ka pa ja ka mabaka. Alright, re kgopelang ke go tsene ba family malome ka kapa eno bula megala le ge ka ba e sa le elinyana mo gongwe ba family ba tlo tsena ba tlo re botsa nneng le ba agishane mohlomong iya le ba agishane motheletši wa motse community radio gona fela go 96 number 3 FM nomoro ya mogala 01311000406 01311000407 goba mohlomongwe o ka romela a voice note le tlakaleng la WhatsApp gona fa le go 064858 2771 0648582771 go na le clip mo ye leng gore ba e rometše ka WhatsApp mohlomongwe e ka kgona gore le moša se sengwe kapa a go ba eletša ka mokgwa o mongwe ka kapa 01311000406 01311000407 ngaka ke malome a nnoši ka gae alright koko lehu la mokgekolo ba go phara ka lona ro bolaile ko wena ke mang ba re ngommolaile a ba re ke bolaile motho ba re ke swere ditlotlwane alright ke kole ba re koko o hlatswa dipitša di kwatlele bošego ba ra mamaka ba ra mamago ba re o di hlatswa ga mang a botsa ngwana ka gore o di hlatswa ga mang o no mmotsa gore mama go kwa go ba mohlatsosha dikotlolo tše 20 alright wena se se o lla kang re sa imetše dikholo a bona ke lla ka matswele a go tshwenya ntshwenya ka gala ntshwenya o bolela fasa o kwale ene ke gale a ntshwenya a ruruga ka nako ngwe a boela ka nako ngwe a boa gape ka nako ngwe gale ke sepela wa gešo a botlhoko a ne le nako go ba bohloko ka nako ngwane gomola o na le bana ao a ona ngwana o ne mengwaga mekae 35 and then o ile wa ya mangakeng a sekgowa e ke a jwa ke tsamaile mo Denelton ba transferla Pretoria ba re a ba bone selo solution ko gore ba khate ba lahle fase and then ka gana gore ba khate ba lahle fase ka re ere ke go bolela le batho ba ga epile before ke tlo dumela gore la khate go a khatha ba ba khatha ka moka go ba fokotsa ke re go ne go fokotsa matswele ba bia ga botse and then not go a khatha ka moka na ga ona lena dikwanelo beileng be ba re ba tlosha ka moka ina pile o no swana le ka kapa ka mogo ka kapa le o ai alright a gone molato ga etse di aka re tla go thusha re ba ke re ba megala malome ka kapa re sa ba ke re ba tla re ke re a re le gare mogatša malome ge o lebeletše bogadi ba gago bua le ka mogatša malome go bane mogatša malome o ne toka ya go aga lapa la bogadi ba gage o bona o ka re gore le phele ga botse ke ge go ka diragala eng nane ke re ge re ka dula fase re le family re le bana ba mokgekolo le mokgalabe ga kgopolela ditshwarelo and then kore ntho ngwe le ngwe e boele sekeng ya kore go bane le kwano wana le taba ge le gore o nyaka re tla ko lapeng ga mokgekolo a re vitse re tle ko lapeng go tshwana le mehla mara jwa le tlo kgonagala jwa mogadi bo go mogolo shuwe o re ye nka seke le tlo kgonagala jwa o ra ka seke mara ge setse mo gong re ya ko lapeng re mbitsa re tla o tlatla go ka se tshwane le ge a ya a nnosi mara ge re le ko lapeng le taba family o tlo gapeletsa o tlatla go ne le morwa mmemo o ka re o nyaka go letša mogala e fela gore o kgopela number ya Vodacom gore a ka letša mohlomongwe a bolela se sengwenyana mohlomongwe ka no ba se e leng gore ga se nke se tšwelela fa ke morwa wa mme sello gore o kgopela nomoro wa Vodacom go na le voice clip moroka mo e re ke bapaleng ke re ko gore na ba re Tate ka kapa le Professor Moroka ba gekolo ba ba leng ka mo studiong ba gopole gore bophelo ke lebile
ba tsofala le bona ba tlo fihla di-age tse ba palelang ke go itirela ene ba tsebe gore from today South Africa e ba theeleditše gore ba tlhapa ngwana mma bona matsogo ba tsebe gore ba tlo fihla age ba palelang ke go titirela ene ga ba palela ke go titirela ba gopele le kgono ba sa kgona go titirela gore bona bo tlhokomela ke mang a hero like motlogolo a kgona go tlhokomela malome a ge of which o kgole kudu le gore a ka di America o diang bona ba tlo tlhoka le motlogolo wa mohuto uwe ba tlo bona sono ba tlo rapella lehu ba ka se le bone le lehu le ba tla bang ba le rapella ntwe ba idiang ke a ke tsebe ke bo pelompi ba mhuta mang to a point ya gore o dula ka re ga RDP house o re wena a ona ntlo na le bana mara o sa lebelle gore go na le ngwana mmago o le reng gore o tlhoka thuso to a point ya gore le go ka re re dire mokhukhunyana more something ka gore wa gola or re dire one room ya gore a tla kgone dula le rena ka mogae ntwe ba idiang ye weng ba make my words today ge bua go bona yo bua 100 times harder ba tlo bona o ka re lefase le le ka phetoga ba tsenene le ka se phetoge le tla dula ka mokgwa le dutšeng ke a leboga prof Moremi le malome ka kapa motheletši mo ke maikutlo a gagwe mohlomongwe lebaka la gore a kere profo mohlomongwe bona ba no tseba gore ka tsugile ba tlhagetše ka gore ba belege malome a belega jwale ge bona ba ka bajwa ba tla tlhokomela ke bana ba bona and then malome a gone motho a ka mo tlhokomelang ga ane ngwana o mongwe šo tabela Mr. Kakapa batho ba go ke family ba gore swantse ga botse ba no dula fase e le family ba betse le malome wa ngaka o ba dule ka moka ba rarolle tabeo e ka se ba palle le bana ba motho santse bana ba motho go kwana ge re le bana ba motho re sa kwane di-family tše ntši re alwa ge re le bana ba motho re sa kwane mana ba re kgone re tsena ka bogare ene ke lemogile gore le nna probleme o ka re ke fetile mo go yona mara ga jwale modimo sa file mogabonyana at least dilo ka re na le motheletši mo moyeng ke nagana gore e ka ba yena sello motlogolo wa malome ebile e le morwa wa mme ka fa Thobela le kae a re gona le kgopetse gore le feng nomoro šiwe nke le re fe go le leng se borala tata ka kapa ke tsama ka dumediša batswadi ba rena ka mo ba tshaba go sa go fetsa reality go botse nnete yeah ba bona gore le bothata ka mo gae and ba bona gore malome le yena o ne phoso tsa mara a ba dule fase bona ba nnoši ba di bolela and lo tse di tsena se tse di affecta rena re ba banya rena re le ditlogolo re ile ra zama yena thato wa leng ka mo ke tswile le yena gantši maloba re ya kontate Moremi ka baka la rona tabe ya go sekwane ba loisana ba riang rena re nyaka go bona nnete gore malome ka nnete o ria tsona dilo tseo nna tse ba reng wa di dira ra tswa ka nnete ra tswa mo a zange go tswelela taba malome mo a zange go tswelela gore mang mangolo ya mang ke a kere ba tla tswelela gore no segolo thata ke se ka molapelle a go no wa lo yang ka mo bona ba fošana ka noga e phila ba nnoši okay go no ile re wa loya mo le malome le se gore wa loya e no ba le re bona ba sa bo face reality ene malome mo ga ntse sa dire santse a tswe ka mola ga gabo a ke pejana e go pejana e sona santse ba nyake ngwe tswa la pa ka mola malome a tswe ka mola a kgone go tsetse ka moka ba kgone gore a ba nyaka go dira a ba nyaka go phasa ba nyaka go dira ba se ka ba tšhaba ka re ba tšhaba bang ene ba tšhaba mmotse straight ke eng ntwe o ka idumang e ka diragalang between malome le bana ba gabo
ntwe ke dumari ya gale ka kapa a ba dile fa sa bolele o mong tseng o mong a go pele tshwarelo a tlogela pride ka ba ntwe e re sara ka re tsabo ga mamang o tsabo ga mamang o ane le o ane le o bona ba skwana wa fula ba kona ba ba kusana bohloko mmamogolo wa go mo o re a ka se tsogile a swaretse malome yago o tloga a ikana a theleditse ke batheletše ka moka o ka reng go yena nka mmotsa gore mmamogolo phoso ya dire dula fa se ke ngwana a ka se go palele le go ka ka ko gena ka re ke a tseba ka tla re ba swara ke letlile ka mo ya wena o dira ntwe right e le ranya ko ya nnoši okay phone la mama o phone le mamang o re okay ke nyaka ka kwa ko bola le mamang bona ka moka o bolela o thata o fele ka re go ntse le banya ka thusho mara thusho ba ka se kry ba swarela digopi ke a tseba re yo ka se gona gana santse bana lokolla dipelo ba swarelane ka mokgwa a tsa family bele family ngwe e happy jwang mogekolo a sa phela ao bat bele happy family kore ka nako ngwe le ngwe le special occasion re hlakana ka moka o sene wa se le ngwe mongwe bonjwale go tsama go fashana kana wa phela mangolo ya mang o ne le o roloyo o ne le o roloyo wale o tla re re ba re le ditlogolo so ntse ya re swara ge re tšwa tabeng ya mmamogolo wa go le malome ya go re ya go ya mmamogolo wa go le mmago o nagana gore sebakwa e ka ba eng magareng ga bona mmamogolo le mmago a balo okay sebakwa ke gore malome o lwa le mama right through a ile go bona mmamogolo ka gore mmamogolo ke motho le gore ke moloi wa lapa la mmage okay vale mama o kwana le o la ragaba sorry o kwana le malome ka wa ngaka ene o tloga gale ba tsoma o kwana no gale ba ntse ba kwana o tloga gale okay ba ntse ba kwana so go ile o tsoma tsa go loishana tse e le ka re mhlomong o mongwe romela o mong ka mola o mnyaka ditaba okay amo ka mamogolo a re sometimes ebile ke sa motshepa gobane o na le o la ka mena ka mo a mo loisa o ka mmamogolo yana ano dira jalo ka motho mogolo a nyaka la bala mmaga le bole skin a ba be fase ko mogolo a ba be fase date moremi ke a tla ba tsa mogolo re banya go tshisa ka gona banya go tsara mang ke moloi mang a loi mang go ri galang re tlo lokisiwa eo mara bona ba swarelane daily ba swarelane bona lena le ditlogolo tša ka kua ga mokolo le a kwana le bana le ge batswadi ba lena ba sa kwane lena le a kwana le phedišana gabotse rena re tlogolo re kwana ka nnete re kwana ka nnete le motlogolo a ka o ke nna ke miseng kwa samar ke mmotsa gore no re ka sala wa ntaba e ya ba rena re ba banyane re emelela ntaba e sentse ke be emeletse ka thaba go lo gale ya emela ke rena ko rena re a ke gopole gore one setlogolo se ba reng ke a qabana le sona a re kwane a re kwa a gone ntwa next mo ditlogolong thata ke batho ba golo ba ba sa kenele ninga ene mamogolo a sa re o tlile ga last year neng mamogolo a sang ga itsaga jwale ntwe e diang gore wena o nagane gore mmamogolo wa go le mmago ga balwe ba kwana mara mmamogolo wa go a sa tlega geno e go botsa goreng taba gore mmamogolo wa go le mmago ba kwana ga balwe mara mmamogolo ga a kgone go tla lapeng la geno e go botsa goreng nna ya mmakatsa eo sho mong ka re ke gola ke okay ke gola mmamogolo wa mmana o godile a le ka le mama gape mama o no gono ya o sa wa mmona o sa le o sa sepela motho sa tswa mmamogolo ko mogolo ene o dula gole mama nna ke no bona ka re ke ntse o dira gore a sa tla ka mola mara a ke le ka mola nna ke ile go mmamogolo a go le bothata next wena wa khona go ya ga mmamogolo wa go o be o tsene ka kua ga bo mmago e leng mo malomago a dulang gona and then ge o ile ka kua malomago ga go botse gore na wa e ya ka kua go mmamogolo wa go awa pena ke ka mola ke ga mmamogolo ene ke ne le ba fo ithu ka mo ba ke le bona so
ga ona ga mpitsetsa motho mhle mo butsa a o sa ka re me bone tsere ba di bolelang re sa di tsebeng ya a gone bothata ke tsebe re moroka gone le seunya ka mo se fetisha o e beile ga botse mogala wa ge shu e beile wa rra re a leboga tole bona thank you ke gopela go botšiša ka mo se se ke kry-a molaetša mo ba re ke go botšiše gore Matswele ga a tlo thoma go dira ka mokgo a thomile jwang ene re gopela gore botse nnete motho a botšiša mo o re ke mogwera gago o kwa bohloko o go nyakela thuso tšea microphone la ngwaneso tšea microphone re botse nnete kgaitšedi yaka ba re Dr. Moremi ke gopela gore le botšiše sesi owe Matswele a thomile go diragetšeng gore a tla kgone go kry-a thušo ya morata ga a bolele nnete gore a kgone go kry-a thušo be ke dula le Lesogana ntate Moremi aga Lesogana le ke beng ke dula le lona a senke ke bona action gore o ne le girlfriend ya a zange ke mo hloka founung ya gore a zange go iba le phosho go laetša gore motho o ne le motho go a fihlana kwa gore Lesogana le ka menyanya wa malome ke be ke memetše a setle tšatši le ke memetšeng ka lona o tlile Friday a fihla Friday yo khotse le gore šitše re itukišitše ra spela ra gabo mamalome kare and then phone ka re ke khale go founela o sa sware phone a re phone ka ba itšere ke mang a wa ke mabakanyana mamare ka re go njolo tša ke tatle ke bua o tla re go bua bosasa ka tla ka go hlalosetša gore phone go diregile jwang ka yona ra ya ga bo mamalome ra bua ka mmona ke mmona ke re motho modimo ganong o re go riegileng a re phone ba itšere ke re ke mang ga nya go mpotša gore phone ga itšere ke mang o ne re ke tlo ilata mara bosasa ka sontaga before le tlotšwa ke tla be ke šitše ke le mo and then maybe phone ke tla be ke itla le yona ra hloka bothata ra nyanyatha le mamalome ra fetša late ke a monyaka ke marela ke re ge ile gore motho modimo o ntshepešitše dilo tše di sotša bostroi ga wa ndirela tšona gone jwa le phone ga e gona go wena a ke go kry a ke tsebe gore go riagala bangwe motho la a ngala ga a ngala ke fihla gae nna re tšhaišitše monyanya o fedile ke fihla gae batho ba go ya magweng ge ba boela morago ke re ae motho o ka baka la gore šo a ne phone ene a ke tsere kutlo mo kry ka ene ke bola ke pelo go bolela le ena ke a sepela ke ya gabo Lesogana ge ke fihla kwa ke kgotša batswadi ba gage ba re aowa motho ga a gona mo sala ya gona ko ga bolena ke a boa ke tla mo ke fihla mo ke bo past 12 ke ya mo a hlonga etela gona mo ke tsebang gore gahlana gona ke a mo hwetša ke fihla kwa ga bo Lesogana le mmago Lesogana le gore aowa motho ga a gona mo o sa mo founela na ke re aowa phone gore ba itšere o ne di minutes na ke re ke ne time mmago wa founela malomage gore aowa ga a gona mo wa phone o founela Kgarebe gore aowa phone ga ge se yona mo Mariana ga a gona moke o re wena o isore jwang o re lwele le lule re bakile gore ba go founa ngwenyana mo founung ngwenyana la le mme bola ba dropa phone ngwenyana le ke ntse ke le motseleng wa mphounela se se o mkreile motholana ke re aowa ka mokire ko wena mang o mpotša leina la ga gore yena ke yena mang ebile yena ke kgale a dula le monnola o ne le ngwana monnyane le monnola ke re marana be ke sa tsebeselo a zang ka mpotša selo a re gone jwale ka ena ke kgopela re tšo ka morago ga monnaka ka re nka se jo go yena ka gore na zange a mpotša gore o ne le motho ke a sepele bile ke a fihla go Lesogana ke fihla go Lesogana le nkhwetše le gore ke sa bolela ka phone le ilausong o re why o bolela le motho na ke re motho gape o mphounetše mama gago o mo founetše ka phone wa ka okay o mo founetše ka phone wa ka ena pile o tšea phone le o re mo fe phone o fihlile go yena ke re e re mo fe phone ke bolele le yena ke mo fa phone le o bolela le yena a butole ebile o ngala phone o dropa mthole o tima le phone wa ka ntwa ka ebile gona mo and then go ka morago ga mo wa thoma wa ruruga Matswele a fela a mphounela kgwedi ya January ka moka gane o fedile a mphounela a o sele re ke gopa re se tšo ka morago monna ka gore ga ke kgone kry-a dilo tša ngwana ka lebaka la gago ka re nna ke palliše go dira selo ene motho o sa gana le gone jalo gore wena o motho wa gage ka fele ke dutše le mothola any February mothola a setle a dulanyana o tlile go tloga le yena nako ke bolelela auso e le February ke sale ke bona a buto ka April a itla go nna a tlo mpotša gore ke kgopela gore o phethe ditaelo o botša ke mang ke botša ke a buto
gore a se go botse lebaka la gore wa ya re o pheta ditaelo aowa ka re why a re ke gopola gore o pheta ditaelo and then go tloga mo ya ba gore matswele a gago a thoma go ba le bothata ba go loile ya wa bona taba ya matswele gore dingaka tša sekgowa di palele ke go ka go thuša ke moleko nako nngwe batho ba omanya ka kua dipetlele gore a re thušege e se taba ya gore nnete ga ba thuše e le taba gore le ya dipetlele le ne le meleko ene ge le fihla kua batho ba ba berekang ka dipetlele matšatšing a bolokgono ke batho baso bangwe ke di-doctor fela le diporofeto ba natso ga ba lebelela re mo re tlasega gape motho o tla sepela o tlo no bona ba fela ba go postponela ba ra gore ya maemo nko o nyake ba geno uko gore taba ye pele o ka tla gore na re ka e bereka jwang so ge o ya go bona ba sepetlele feta sesothong pele because mogala boa gago a ka se gore le re pheta ditaelo a se a kwa seng a sa di a baloka be ke tsamaya ka mo le ka mo ntate moreng be ke ya ka mo mo la ke ishitse ke a usa ka doctor ke be ke ile mothong bona kwa a le ngwana magoe and la re go gopola re tšike ka doctor re bona gore bona ba ka se leke ka gore ke galo le mo sothong ke thomile sothong pele o bona moleko kwa matšwantle a soa ka mo o tswa gole o tswa ka ntle moleko gore re o kgone o nyaka tlhare tša ka ntle so o sa dula le lesogana le sale ke mfeleletša go mmona yena ka nako ke mmone last year ke tsama le sese mashia ka mo le mama re ya ga bolesogana le ba re banya ka gore ke gopele ngwenyane o tshwarele gomme ke tla ba gona e leng gore ba tlo re ga ba nthuša ka kgona go fola ra re ge re fihla ga bolesogana ra hwetše re lesogana le sa dula ka gabo le kry-ile mosadi le nyetše le dula stene mmago lesogana a re fegeletša ga bolesogana ge re fihla lesogana la re lona ga le tsebe ga bo mosadi wa gage ebile le di-number phone tša ga a sa nne le tšona and then ebile le ga ka riagala gore a re nyake le di-number phone re founele le kgarebele o tlo boa a tla a tshwenye yena and then wena ka baka la gore le kgarebele be le founelana a go botša gore o kgaogana le mothako wena o gana nomoro tša beng a go founela ka tšona ga o natšo founa gona e sa le ya timela so wena nako mogala boa go botša re pheta ditaelo a sanka wa mmotšiša gore why o re ke pheta ditaelo o boneng ke mmotšiši jaanong re la re ke kgopela gore o phete ditaelo alright re tlo go thuša kgaetšedi yaka ke tla go bolelela le banna ke ba tsebang ba berekang ka dipetlele le bomme ba ba berekang dipetlele batho ba gona ba berekang dipetlele but a re fete mo pele re nyake motho a ka go thušang o ka se bogone bophelo bo o ka se bogone kgaetšedi yaka sa mathomo santse o be le ngwana sa bobedi matswele santse a dula gabotse gore ngwana a tla kgone go kry-a mmele ke go mamagaga so re ka se a tloše ka moka nne re tla le ka go bolela le ba segwara kwa gore ga botsitshepedišo e tsamabua mmara mo ngwana gešo go baditše ke taba tša gona gore bo o rata motho gante motho o mo ratang o ne le ditsela tše yena a di sepelang jwale le golle o šetše le mathata o nonnoši jwale le wena re santse re go balele ba bang ba balwetši ba ba leng gona ba gešo ba kgorwa mokolo ba mmaphahla a ke e beyeng gore jwalo ka ngwana wa lena wa setlogolo taba gabo lena re ikwešišitše go tlogeng ga jwale re santse re ya go kopana ka lapeng la mokgekolo ka moka re feletše lena ke tlo emela lena le mpheng letšatši ke kgopela mma malome ga a fihla ga ya bolele le malome ke kgopela malome a ndirele kopano ya bana ba motho ka kua gare ga lapa ga go kgonagala go ka tla mogala bo motee goba ba babedi ba go tswa kgorong ya mokolo ba ga bo mme le bona ga ba le gona ba be gona ke kgopela re ya go gatlhanang ka lapeng la mokgekolo thušo re ya go e kry-a malome wa ngaka o tla ba le gona koko o tla ba le gona re boneng gore sa mathomo balwetši ba ba leng gona ba kry-a thušo jwang ya bobedi motsola mokgekolo o kry-a thušo jwang ya boraro re yeng go bereka dirapa tšela ka moka re le gona ba le ba leng gona ba robetšing ba kgone go ithobalela ka kgotso then ge e le re thoma go bolela ka diphekolo tša meropa re boleleng ka diphekolo tša meropa godimo ga dikwanelo tša family ka moka and then go no jwale ge re tloga mo a re gore mangore re ya ga lapa la mokgekolo le mokgalabe re nyaka go bona dilo di loka se ke se kgopelang sisi koko mogolo le o monnyane ke kgopela lebelele nnete fela ene koko ke kgopela o ye lapeng la ngwaneng se ka re ke gole
mama ke gopela gore go dutse le malome o monnyane go ba no kwana le yena ba re wena o gona go mokwa o mmotse gore a gopele sesi ya ge tshwarela a se tshwanele gore a rele sesi ya ga re wa loya a se mantšwa mabotse ge sesi ya ga loya ile ngaka yena o mo thuša ka go ba no swanetse go thuša sesi ya ge a tšo ka gare ga dilo tše di leng ka mola go yena so bana ba sesi ba ka se dumele se e le go gore malome o roga mma go bona ka tšona so go rela sesi ya gore ke moloi ebile o beile dilo ebile o ne dingeng ke lehlapa so a inyakege taba yeo ke gopela gore ke fa wena mmereko ke fa mma malome mmereko wa gore a ye go botša malome gore ke gopela kopano ya lapa le ge ka ba ka pela a re ne molato ke le moremi ke tlo le fa difounu and then lena le mfounele re tsebeng gore taba ye re dira re bereka buanneng poragadi ke le fa maikarelo la gore ke gopela re le yeng go bona molwetši wa dutse le mmashi a gone go fola be ga botse go bane mmashi a ka se gone molwetši o la nannoši a re gane le godile mara le ka se gole le ngwana bolena a le ka gare ga mathata lapa la mokgekolo le swanetse le kry-e makoti ke a leboga difounu tša ga moremi ke 079 1709862 079 1709862 or o ka founela 060 9590303 ke nomoro ya rena ya go buka re gopela go buka le booking late le tseba gore le tlo tsogela frogo go 060 9590303 or o ka tla mola paging ya rena go Dr. Moremi mola Facebook ke gopela go lefa molaetša wa gore ba thieletši ba bogedi tsebišang batho ka gae ngaka Moremi ga a phekole batho ka founu ga ke romelwe ditšhelete ke rata go bolela straight because motho o rela batho re nromeleng tšhelete Shoprite and then ke tlo le phekola and o tšea tšhelete tša batho tše dintšhi ge ba mo founela ka video call o tipipa sefahlego ga a nyake go teponagatša o re ba mo romele tšhelete ga ba fetša mo romela tšhelete o tima founu le sim card seo a sa bereka so le seke la bela ropa ke motho a re ke mphen tšhelete ke tlo le consulta ke ne nnete gore ke gale ke e bolela malome ka kapa mara fela batho ba sa tšwela pele ba sa romela batho taba tšeo ke lebogile kudu ba tšheletše ba motse community radio station malome ka kapa ka dikgokaganyong tša leago re a leboga professor re leboga baeti ba rena re a leboga motheletše go motse community radio motsotsong wa jwale ge ile ga jwale gona le nna ga ke ne a mantšhe re kopana go salana gona la pitšeng tše kgolo ke tšwele kakapa ke tšwele ka gore le motheletše wa motse community radio bele bošego bo monate ke tšwele